apue ampa onwunu adwo ensoroma na abue yi wasram ama ne homre so ewiem enso eto nanso onwunu adwo wei ene Sompa Asem Mpe Nipa de asantema de atum de Ghana man age atum de wiasema nyina se aye no nonso obo pawo sima edu enso ewa Sompa 93.1 yedi atwaguo ewa Sompa TV enya asam ketewa kora kachire obi de obi so kanchire obi se Sompa Asem Mpe Nipa no de asantema de atum de Ghana man age atum de wiasema nyina kiremu a eye no yaje yadwa ene ye obi kachire asanteman ye obi kire asanteman ewo dwumadie we so anokwasem se onwunu adwo ebrikise yetumi no ene afre no samampo yedi so ena ye jan so mene bafo no me yo tetatu ene yedin amabomenta mu menam soro mesai enam saw efom prekasa jamadu wo fiti krotia na ne hobo afiafia mu Sompa Asem Mpe Nipa yeni a chenku a yade atumpan ekire ye kasa ase hey ena asembesi wa fidie we so enya asam ketwa eno nti no kachiro obi no bi so kachiro obi se Sompa Asem Mpe Nipa yakan ye ho ya bema ye ho mene so ena nwumere enya asam ketwa kora eno nti no dwumadi obeto omra samwanka sa ena the nation uncle of Alumba wonam kwaso awoba ohene yire maame yabo akua suama bronya woya abrewatia ne hododo no ene muntumi entenenka ewo dwumadi we eso producers ye no omudi dwuma eye kwanta bisa Isaac yegyina kwanta so twamani nanso hwa ena ye begina kokko search Fletcher nyankompa sechie ono eye producer ono so ebo adwuma ene nano eni KY na okoye hwehwemu ene dwumadie no obeteneka na ne nkyeremu a okoye no wono so ede no de aba sa ena Sompa Asem Mpe Nipa ye kono na wokọ master control room hoso so a Safo Kantanka Simprimo Bema go so ni abrante no one Ransford omo ena sabe social media applications no Sompa Asem Mpe Nipa ye nam so eno ti subscribe say afufuro hwebi wontie bi na onfa enye afutusem enso emma na brabo na nyoma nkonkan ewo afiefie mu ene monten so ene ye nyuma so enya asam keto akura medical catch wiasema nyina say dwumadie we so aha na abatempanizem aha na abaten komode afutusem we mu ohwam ye de bobra dwumadie we so ena abete no enya asam keto akura na wokọ Sompa TV wo so a ekoba jesi simprimo bema woni Davidie omo adawroma ena yedi atwago ewo Sompa TV ne so kofro bofo pa bema asuketu ameyi pabra na Osei Aboagye Oforisuo 19 mini fontum pa katachie srebia bonchina na atwentwen kodi awu atwam yansa ne akosa mena meti atwam na bia Asem Mpe Nipa ekobose azazezo kansa pia wose kampian yeko akoyanim yanim ten ena yeko the nations anke bibia boko de radio nkuyankwa wo animonyam nkanidi na yadana siama yatiefo nyina nso abrabo seda ne danya awade koso kra wo manema ekotote de mom ifiri omo de a eja se wo joso a oti edumadi awade nhira no na senior contractor Kofi oni Mr. Yabua ya nyame pe dachina na boss man hene ekudini na wotwe chira ya boss china nya asem 20 boss adishe nyama mo yako yanchechire ya hore na ne nyame na ma ono aso na eje ya futusem no mo twen yanka dia ngum na nkoye ni no okay omna sama bibia boko nyankopon adaroma oni ede ni ye abetran aja akọ wo mi aso da kra se de o ntimi tu bia abiti wan wo mom ne wo de se de wo ne betuma bitu ne ne ade de bia sisi so se school fees frame ofie o se mempa ba gina pintin de se de ade sisi na o ma ya ti ase se eze mu amote konjo mo na mo be control me enye me hu biem
No brought you as you team bed or so allow my school. Why? I bet you. What's one word or not about? And then I was on the bray and I'm your grandmother. Casabu and Nenko. Osei, the Nipo di can call. I bet you obey you. Crop is a bread, Madame was why he rise on of our telephone. Or first why because all that necessary. Well, we said I would not hear anyone suffer by them. Ah, I tell myself to be me, a mamma, and you're fought, Faba, because we are no one is straight. Who quiet them, the wedding chichimunoso. Still, we are that's way. Nti ofosho ya wada de me foto ane wuku meboa de me foto bompaye nti ya bai de na wuku da na ye da bibia betimasi na bibia sinso atiefo fanche se ye papa se ye boni because na ye da na ye mi no da nti yenko anim afutu sem ne de du sa mezi ya na manfo won ke kawo mu because o munya ne ba bia chese Sompa Asem Mpe Nipa nti yenko anim ya katira tiefo se Asem Mpe Nipa yenya tena sise ya den na ye de afutu sem beba na afutu sem no ena tena brabo afutu sem no ena ema nipa enkankro enso ewiemu die sanse de wotwasa no empempi no ya na onim se na chi akira eno ti se wotwasa no na achi a je se obo na batire no ena Asem Mpe Nipa ya fa ato ye hoso se ya bobo dodo no abatiri wafutu semu sede beya omanfo no so wona wo chia no omuso ebetunimi atene ede asitempon so ewo abrabom odofo tomewredu wanya ne ba bi ko na sa brante nyame emfa no kra ensie yi na nasem a wokan wo ne nwonto ba akum se unya sika siebe se unya sika siebe na sa nyom na ye meda from day one amete nyom no abisine sentia na nyom na ye meda se abrante no ekwa bi so no na wadi dem and therefore no ya na memfa wo mu eni agoro ene wo mu ho nwuma bi a wo yo sanse wo mu no nyankopon adom akyede a wode akye wo kese pa eye nyom to enu ti abrante akoda bi a wo ba ha wo ne maame na nani afura no kasa akoda ne to nwom no etu a wo sen Tommy redu si wunya sika asiebe na adenti ena wo kasa sanse asante woman ba mi ate ase se wo wi nam na bi ka osimu a na kire se unya bibia fa bisie na akina enso ewo ho aboadwan ni aboa ponche eduru ba bia wo kwawi wura na wo wura na omo wakwa akwawe no ebedi donhwiri be mienu obaba beda hodin no na oresana no eno kire se wodi bi asie na akire waresane yie ama na brabo anase na hoden enso akonkan orofo potokasa mu no sa futu semwe ye dia bapen na potokasa ne say wearing unbranded and cheap clothes does not mean you are poor. Wearing unbranded and cheap clothes does not mean you are poor. Say obese atadia efe obese atadia ewodin obese atadia ye design papa bi ena apempam na woton anase obese atadia ne bo enye den eye hwani eno enkyere se uye hiani anase wo ho kyere wo adentini ade afutu semi eba senti ade afutu semi eba ne se epempi aduane anase anom de ene entade a ye behye nipa dasani behye no saa nyoma miensa wetimi bodasani kapa ewuwiase eno na ye ka kire odede bia ma odede bia te ase se
se obi hye atade a enidia ana se obi hye atade a efo eye bend down boutique ya ana se wohwe obi appearance na se enkoyi a se de kwasibro ni beka ne se appearance are deceptive obi wa se wohia no na wohwe ne mpaboa wohwe atade a hye no na se wohwe se de wasi afa ne ho a wanhwe yi a obeka se bia oyehiani ana se ne ho kire no eno na ye ka chi odede bia na anwumre se wohia saafo no na se na tade no ebia ani anwan ani apa eduru ba bia tade a hye no eni din a eno nkire se oyehiani o eno nkire se ne ho kire no na wakai daache wakai tomiwredu asem no kan se unya sika asie bi san se wonye na adwene se faako a wote no mantamu a wote no wo beye entadesem na wafa ne ho kuntan se de wo kwa ayefro wo kwa wedding na wato kente na wato nyoma bia ne boode de agugu ne nsa emu komu ade no wose dabi ono de wonye sa ne mom ono de wode bebo bra papa enunti anoda ayinu beka to say you have a family to feed, not a community to impress. Uwa busuya ubetumi edi usesikan ashe womo na dache mfaso abaso. Uwa busuya ubetumi di sikan ashe womo na dache ankwa mabino se utofo mu womo so tumi ababe pegyawo. Enye wadwene se bia wo bo life na faako a wote no mantamu a wo no adwuma na wo mu no ekuo na wo mu no se wo bo life amomahu se asumasi ana se wo benten wedi wo fa ne ho pa ana wo siesie ne ho pa eno na ye ka tro dede bia na anwumre se wunya sika na wasie bi na mmom enkonkoye enwoma kuntan ebehye sika asesika wa bra daachi asetrem ani abrabo enso ho a se wodi sika no twene daachi ho na wodi ye adwapade bi a daachi betumi ama usika kanu so ebetumi aboa wo pa asem wei ama makai madamfo ana me yonku bi asem a wo kan ye se eno duru ba bia otane ema pie abonten pa na eduru ba bia ema no no mu pie a eka no ya na ewo soro sense se oye wompena ana wakudenkuwa ana wo side check ya ana se wo sobo a eduru ba bia ya na opese wo impress ne manu se kakra wo botom nunti oto ade a ne bo odin oto ade a obi abo se abrante wono so ba abi na wei na obosa aka ne wie na se eduru baabi na ono ankasa na yira waye ne ho ade ode ni pie na so oto a confirm nam ne atwitwa no pempempen a ne yire ntimi busa ansa na nam a wakọ akoto aba ne bo yesei se woka ne bo e de kire no a otimi ka se fa kofie ne betumi e de ayenkwae adentia esanse wadwene daache ho wadwene wochena ho koda ne bi ewofie se yewe na ha na chese wochena ye de kofie na se ye adwene se ye de beye nkwae anase ye de beye abomu a ebetumi asa ebufie ho be 3 days danse wo betumi awe na nadwono a we kokoba saade na tomiru edu asema wo ka kire wiase amansa wo ne nwumtuo no unya sika asi bi no na no so abam eno to odofo na afutu sema me de ka kire odede bi se duru baabi na se nam ka osimu a na kire se bia kire se wunya bibia na de bia sie na kire nso so ebetumi adwen ne ho eno ti se wo hia obi na se ne ho ntade no sabia ku sabia nyaado enhye nkunan anasa won sha tade bia ye designer bi na apam designer bi a waye na nyoma na ne boden ena hye no a odofo eno enkyere se oyehiani ne mom odwene kina wodwene daache ho eno timi pese me ka kire o se wo abusua bi a wo behwe wo mo wo abusua bi a wo be ma wo mo aduane adie wo fa asefo bi a betua school fees di ama wo mo
eno nti so unya sika tobu ase na afoforo bi oso atumi ahwe wo mo apagya wo mafiri futrum ede wo masima poma so nemom enkonkonko yese faako awo no usika nyina de kobo life usika nyina wo de tutoko mu ade usika nyina wo de dwonkuo na wo de impress wo mo amye husa wo hodia orofo eduru baabia ompanin fie so no wanhwe yi abrapɔ no ɛbɛyɛ oden ɛno nti sɛ wonya sika na wasie bi na obi ni daakye asɛm ɛyɛ me modɔfo pa sɛ ya Aboagye Oforisuo ne ntin Oforisuo ɔmna samoa yo Oforisuo bɛda se afutu sɛm anɛ odi aba ne yɛbɛkyɛ na yɛtiefo ne ahwɛfo a ɔmo so hwɛ yɛn begidie sɛ nko ɔmo nya komo so bɛka bi pa ma ɔmo ho atɔ ɔmo na akwanya bi ne yɛnya ya ɔmo tie ne ɔmo hwɛ yɛn no mɛka sɛ ɔmo so adwen da ɔmo kyerɛ mu no so enso ya na akɔba ne santi de bia ne nya ne yɛ no ɔmo akyɛ amencha Mr. Mu ene ne yere Mr. Mu ne ne yere ɔmo fi UK na aba ɔmo tie pa amencha Cynthia ene my friends amodro ɔmo tie do la pian so US ɔmo etie Oforisuo unya sika sie bi unya sika sie bi futu sam kese na ene emu ye be kyerɛkyerɛ mu ene omam kakra megidi ye sɛ obi bɛka sɛ bi sika ye di si dan no enye ne edidi fufuo sika ye didi fufuo no enye ne di si dan obi nso bɛka kyerɛ sɛ nkaka so na edan ebotoa ɛhɔ Oforisuo sikanya ene ye tufude a ɛwɔ kwan a obi afa so nya ne sika bɛba menka sɛ bi ekrom ye won ba bi ho no ma ye nyina ye de yawo nanso check wadwuma a wo yansa no wakɔ woso bedi the golden tulip ye ba bi bebre ho no ma enko but ye ma ye nyina ni nyina ye yanyim ye se ye ma nipa enu nti na ye bo advert enu nti na obi nya yi a wo ya announcement wonyiyim se wo ye hia nia mema wo ye sikani mema oboni nyina frɛ sɛ ya damu mo meso ya sene na emo ba bia wo kɔ no Oforisuo check wadwuma a wo de kɔ makasa asem o ye obi wo a oba wiase from day one ohun breda ohun break up meta body bewu because foundation is good they do maybe one ma sabin preduasa wonu obi ya ade tina de bi e kase woni ni pa bi dere ade na woni ne dere no hwe wachi na hwe onu so anu ne nam hwe nachi bibi betimasi mu nyina asem no be ko police station na court wobenwane se da ko nko awoko wobetwa wani na madamfo ya ye cheme ne no wai yese ne wofa aba beyike abeyi na asem ko enti ade bia wo ye bia no ese se wo check ansa na wahwe ampa ye fa nko sikasem mu obi wo ho a ne die ne se on de opedressing ye de wo no obi wo ha ba ne dan opedressing me madamfo bia bi olulu opa na ade ne hobby pa watch ye obi wo so a fun wan ne boarding utwum ta obeto ye obi wo no ma ne shirt de wo be sia to so eso ka se bi se bend down boutique ye ti we sabin preduasa force ya ton bi pen ye wo no ma bi wa sa bend down boutique ye watale bi wetimi pie mu ba ko pe Tiesha obosu no bia besomu top ide we de oton hen ade e to the force ru ko busebusa wonya bi da de drum me bia benda boutique no obu ho obeyi ni low na wa ye ni enu ahye ne high sa nipa no hu na enkasa sabe onsie sika ye kwai obi afa so esie sika obi wo sika on dressing
obi wo sika ompeka obefa trotro obi wo sika ne de ne so on the dropping enso betima toka pa obi so betima kodade kan dade asem ma de kro betima kodade okọ ne first at the target obeyete no we beto ka kese pa dem e wono ne hobi de no but na de anyu tuni se onya sika sie bi no anything show family ebi a una first born abusua na da ho no yesi Ghana ha de ente sa brochira se biburo nya duru a buroni to frawa no de akoma ne maame ente sa brochira se wo baba ma wale buroni maame bi ana ne baba ma wale buroni okodi holidays wa Germany maame ne ba no nim se Ghana de se wo kosra se bi wo ba bema na wo ba wo kra se wo ba wase ba ne yo shopping ase wo de agiko no nim se sa na wo ba ne wale buroni ebra maame ne kra se wo ba Ghana no powder nkitinkiti bi ni flower eno de maame ne maame se eboyi ayo mo culture eti wo ye nipa bi ho no fo so da busuam abusua na wo da mu no wo na wo ba ye sa no ma we nyina because bro nya bedu we beje wo betima to ade ama wo maame nwia wo ho wo ntimi nsa na ho eti sa sikai eduru mre bi na sa wo hwe wa life na sa so de ba ya ne ade to ya seven prejudice wan hua ana ko ni hua tra wa na ko ma nwa kire afayere sa de oyi obi betima yare ne do betima ya ne so befa telephone ambulance bebe fia befa nsisi a because of ni DB ekuta no ni sika ekuta no do ope no woye usu betima yare da ho o na ye beka cho so te bantema ni en kan cho se gi nti do te bantema onim se gi wo sika na eni wonti enti ni nyina no nya sika asie bi no eye wan kasa wo mind e wo trim ene ye bie wani amu ahu sampa wo dire se eye me to pedro se pa be no just se ma ye me pa life pa ye na ti de obi pa life be no nchire se be ya ye eye hobby se sa na eba it depend what juma wo ye obu na juma wo ye ni pay ebi enru ba bia na nso mpese obaye no fi eno obi so betima ye no kama but ale ehye no enye designer we eno no ho sika pa obetima to eye ne hobby se wo de wo sua wo sa de no etu hwemu a ene ye tu fa ka tro se yade wo ho wo ba be yare wo yire be yare wo maami bi ti ekroketuam wo maami nwia bi wo ho wo fa no wo fa asefo ye down eti check wo adwuma na check wo sika wunya na hwe ho expenses na wo sika wo gine nkoyie wo so se lunch wo ba ko fa godi tulip abele na boa 20 minutes sika e wo kwa bi so eti check wo brabo check wo adwuma wo ye check income wunya because ya de wo eti na ye tufa ka cho bia se time de wo ho ye boma nipa bia ye nya yimu ni mo wo check ti na de bia ka wo ko mapa ne wanya bia wo pe so so because de wo ko fa no e de wo betimi de na ko e de ne ba sport wo do be wura no ensa obebo bo no masa wo bedwane nyase bia wunya wo nyase bia sabu wunya nipa wo ye nipa pa but ya ne tete ayi wo ko fo oba bi bre ya ne a sebe prejudice mi amet market so ba we e bia minti nyase minti mi so nipa cha mi o but me hwe mi income no no demand ya wo demand ofo so oba bi o ma na confirm ba kwa nso no wo na oto no asa fra na namfo manya kwa bia momra to ha bo se baba ba kwa ba e bra o no aka oba na ka jo trase ubo sa fe do hai ntasue koso na abafo enu ti sa no ma wanya na ye kase hwe ukotu na wo be hye no won hwe size na check ukotu a wo be hye enti nkata mo de nipa de o dress a eye nipa de seven prejudice hu anu makora to ne bo ebia na ofri dudum wo betima hu obi wo sika ba na make cho se bia ka akora wo mpe enso de bia drop no befa obi wo ho a trotro befa enso sika egu na kanso nya se but wonim de enti a oh yes okay iti ya besre obi bia na utie yen afutu sem we kom obi ampa onya sika se bi because ade ya so fosu na jobra obayale na wo bo obi apon sa time no beka se na me obi sesi na wa meka ntem no obi abeje
awe woni ehu ntwom nti ene ye tufu sampa uwo bio uni bio se uwo sika uni sika wadwuma ye wadwuma ne wo wankasa tete no ma be so ne sie bi na da kya semuti ofo mu das no okay the nation sanka ya warisha ni babiana wanye obi akase me no kasa sisi ya me wo fa cylinder okonesin training wo sunyane afresh wo TV ho dendende wo office cylinder ono mpanimfo am office hwe dwumadie nyina awrade nhira mo na wanya mu kase na bibia enkoto te mfama ya lende jeso dia na afi bi yebechia gosufuo nyina da edachina yebeba be ye nana ne 1 week na ne ma akoto te dia maye kwagunya skasie bi eyafutusem kase a ekomo odasani bia obaawo sabrabo a wo bo ne se unya ska na wasie bi na ye kan se ya na obi susu se sebita fraje se wanware a na obetimi asie sika ya na obi susu se one wo ba nante a na obetimi asie sika ya na obi susu se wanto aduane pa ani a na obetimi asie sika ya na obi susu se wantutu akwan a na obetimi asie sika etinia wontu kwan ne hunu se obi tai ko Dubai okọ ha no wo ba ne susu ye mu nyina na se akwa we se de osi kotoji na ni bai de ommobra firi se onsie sika obi hunu se ababa bi bemma bi da bia ne nsada makom no okoba eno no de ya kontabuo kasa akwa se de osi bobra yi de wanwe a wonsie sika wada bia ne mma na ne nsadom kom no omokoba na business partners okoba ba ko bi onenim ne wonya nti wadwene na ye ose uguma so enti ye fa akonya we de aka akire obi a wotie ye se abrabomu no se wo pema o se wo mpema o se wo pensa o se wo mpensa o se wo agimi o se wo nyimi o se de ewusitie bia sieska eye simple obi wa ne ma pemu nyina no nani da ho osie sika ye wo obi wa se de wotoka ne bo odi nyina achi no osie sika ye wo obi wa se de odress nyina achi osie sika ene ye wo obi wa se de ondress nyina achi osie sika minimum obi a oye adwuma pesika ba ne nsem ompe life because ompe so obeboka enam de ohia atade ya wato ema wo mobra brother ohia wo ba obetuma tuya sanso onye oba ne nada onbe bia ne de yakofa wo mfansie sika nanso otu na ni hwa ne wo dress na wo se dress na eshi ni sika nanso onim se ono ma asem na epira no yenim obi a wonya sika ono a wo mpe ma ni bi ono so ompe dress no bo ono so de ye nsa nti ohunu mu ada bia da mugu ma so a wose mu nsie sika ablabo ni mo ne so nanso okotena bia ba ono so jangburu ba kwa na ate afa so ene obeto ama ponchitwam kuro beto bia ma no ono so shi ni sika etu obi a wo ne ye ope ba ne wo pe no enche se mensie sika eno de ye private life una frisa mapa na bebo a wo dia una frisa sanwe na bebo a wo dia una frisa akontuo na bebo a wo dia poshka na bebo a wo dia na emum yese faaku bi a wo fa na wo self no dwene daachi na sie bi because se bi ni wo a ba bia wo fa na wo ni nyina ni ho wo to poshka said dia no wansie sika engine betima break one day pe overheat betima cho one day pe enam se sika na wo chinti no car na be kwa akọ fitama mo aton fofofo eno nti de yesi sika una so pem ma asade yan ne enti asisi sika no se ugusu a wudi no one day ba ku bi banyem wo so hwe no obekọ continental obewo oba na wo so de to school eno ti ne ka cho se ma penem kura na wo a dwene ne pesca to because that we betimi asi obekọ abusu afia akoto badin enti sieska enya ne wo ye ne pese wujai enti na me giechire mu saa no ameka se an na uska no benya enya fufuo a medie enti na aye wo ho ubedi fufuo no ba sieska because ka se betima hia wa mo akopie hospital eno no fufuo ni ntimi metua wo base ma dudu onya ska awe na makase di fufuo akase but ye tu fu se sie bi sebe ya ka se loku minima uko hospital unkoye mobo nkohwe nkofo anim e ba ne saa o meba be ka se etia obere wudi fufuo akase no amfre omo eba ne sa o mbetwa wo mpu abra wo pa wo ma akase no amfre omo eba ne sa wo to bensa akase nyo no mo na tenam to mbetwa wo mpu ani se enti no mpu atwa menti no obi mfu ani mu nya fom nti eye sie sika wutimi ye ne se bebo wo yawo ti ne wo tie ye bia ne wo pe no koso pe ufi se mo wa sakira ba ne ameka cho se ni nyina mu no ye sie sika
itomre bi pa na wo pe 20 pesos pe na to ani na bi ni ba bia wo na wo te afutu sem ya frɛ ni sie sika na se be ma pa wo ya adwuma titire o ye wo tie bi be di adanse etimi tomre bi na wo pe 50 Ghana cedis na wo 10 ye nto obi anim wo betima show contact so nyina na wo ni nipa wo so obusa 50 no wo de be ma wo na wo say yes afutu e frɛ ni sie sika no e wo bibi ye etimi tomre bi wo so wo yere penchene keke bo de aguo ba yere guo ama wo dem na nso nkyene ne ye ton 50 pesos pe no na kunu ni na yiri ni e wo na wo beti sie sika na se edi ebesre obrabo na ye bo no ujimi kakra wo sie sika kakra uji wani kakra sie sika kakra opema kakra sie sika kakra owe nsa kakra sie sika kakra unim ni nyina ye nso so a sie sika na sika sie de e ma ba ma gina brane na me hia ne otie okay enote se unya sika siebe efri se uwa busua udemu a ubetumi ahwebie wo faasefo a ubetumi ahwebie enote unya sika emfa nkwebo ahuhubra ni siebe na daachi bi se wo tofomu a wo faase bi so atumi apagyaw 05513131 05513131 0548 931 0548 931 abrante tomredu ene kan se unya sika na wasiebe obi nim da yade beba obi nim da amane beto wo obi nim da oyire ana oba ebe yade unya sika na wasiebe 0551 0551 931 hello what to make the Asem Mpe 0551 931 0551 931 0548 931 hello Unyasika ewe na no kwase okay ye okay ayere afidi lele abia me ma fa me sheto a ejetio ejadem ana kwa na aka na yana kwa ba ko ofeso for Thomas very big in the dimension and na tutu so much aba the police atelu ya de kama pa che remember me nan for sama bishop linda isi mo gbe so na ke jale ba hona na tuo mo no let's be able to see kama no mo no ti se na ko so mo pa e de ma no he de ni chia owe unya sikasi e bi o na onim ga se bin progress Asem Mpe na bishop linda dia ko gi no oba na eto bi ase bi nyado obu o pa na mo tu fi se ai wa pa so men kan so nya dia ga be tini ese an wan tini ese na be tu mi fuo wo mo ku gi wo pa ni ko ku gi wo ani se bin progress how we wo tini tu fuo no o ko pa na ni ke bi se eduma wo ye ti aka 1000 da o be bi ba no business ba ko ata na efe we tu ati ko se efe ma fuo ti ko so ma me abro bi o ti fi se be se se awon ti ni ja mo we no futu ade ma ye dia o ya branch o ya baba wa yes ya baba gbo mo si so fa ko nya aboga bi ko be ti bi no ma je bi sike bi efe wo be tan ta de go wo gbo aye mani o mi aso o sa to bi mo se be se so bi mo tra sem ti no unya sike esi bi na mo ada che bi da sipi okay hello baby afre udi katachi hello what make hello yetio hello baby afre udi hello oh baby afre udi hello
What is happening? Hello? Hello, yes. When you na uswa. Hello. Udin de say. Pressure me What do you say? That's okay. What do you say? And you are passing. Yet you. Oh. Hello. Yeah. Ajuma Dasi. The that came from out of the shop about. Runabout to no super Nagina. Runabout no super. Bricon for not statue Nisio. To be confirmed that you said you miss your papa. Bodu Anukurano. If you are two crown. Wamani Tiswa Him. The president is showing you. Sikaja was so free Kurano. Sikaja was so free Kurano. Asante Tiase. No, you can't consume Santiment. Piao. And another question is and no captain and no Santimania. But I'm sure to other I go on to the boss we shall be. Okay. No chance in the case you guys are going to street to an ball like you. Now I got crowd working. In fact, I was to wow. What do you know? What do you know? I didn't imagine that he did it yesterday. If it's a winner, you know, to the beginning now, women that chance. If you didn't get in there, in the sky for the 2 1 that is the other place that action. About 1,000 Chicago. I go back to the boss in trouble. No key. Hello. 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 Baby, I'm free with you. Where is your Michiana? Osei. Because this is no key, you. Where is your only? We are more to 1.5 hours over. You can use our intelligence here. Hello. Hello. Baby, I'm free with you, mommy. Hello. Yes, what to make? I'm a program. Yet you. I'm about you. Yeah, Oh. Hello. Hello. Good evening. My Joe, so ma, may baby are free with you. But you're make a few offense. I'm from market, and you made it the Masapani Moputu, Amodiamai. Your moment, restaurant must say, and I'm a man I am with some folk because of the intermediate and say, isn't it your mouth? Many demands. But I was a many born move crowd, and the man more among one boy and a man because of Medimana me to share it my bedroom. And the man be gone, but Mumbai day a near. The demands you a near. Nancy me back to lawyer and one on our friend since the say, or I ran not offense in a more government hospital. But I hope 2 days to make us a reanded. You know, this is a man being some influence, never be renounced in a man. My wife. And I just said, a man may be home, Yesica, or Muncie, or my room to Michelle Woman. Hello. Hello, yeah. Martin Canada. Now, most of our room, my father, Sunamentia, Nandasi, Boating, and King Castle, not the opinion of Geneja or Shakespeare and day. Okay. Now, also, not to know the upside. When you're scared, also, I have some more 3 years. Now, I am not the attacker, Sika and Tom Pan, and so on. It is a ticket to meet a walk, the casual bishop.
na also se nipa ya wo enim ye na eti se na kakra wo ya wunya no se wo di ba tu ba dia wo tena na se metu a chance ka ati charge ama wa bra ba wo no wo so bizarro que é Macau no okay wunya sika no wasie bi hello 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 akwami majo so burukatachi baby afrefre wudi yo we dey make a chebi okay ahemfa chebi oche mai okay chebi mate ase me ka se chebi na da mate kama me dey program fi abina odibeni na we dey ya basubo na me dey bo se moni adwumapa se abiri de nyina o cheche kwampa achima esambo de ni se susubribi asana da wone na ba shibi adache asamba yanya bibi atitwo na mi kiramo ni adwumapa adwuma da se o se susubribi ansana da bone na ba da bone ne de he da bone ne abra obayade na wani abo abiem hello baby afrefre wudi katachi metasefi akomadayo papa yentio yo woni skasivi era masita na futua edemenso ostene pafo titro emlantia na yesese no imesika empesi besivi ya ma ho kire edokoi de mama yetisa aminse anasa futuo no e ba modern se imesika ebetime siemi na aboa yenipa akwantu a yetune sa eweye kweye na me onkam ho amen na just obra control we unya sika ense usie bi hello 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 good evening majo so katachi baby afrefre wudi oh kasafri o kasafri enda yetio Safi commander yetio yo yes ya dachi yefa ba ko penia yefa ko so nyina amra na wi hello 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 baby afrefre udin last caller me pacha femi ya me pacha fa hafo o so le yentio Oforisuo utuzana na mode abane die in fact ma ya die pa na yensi nyane na bibie fi ye de nyame da wase mo boy juma so juma mbe ya ta machi na me shama ene juma de ama ye bo ma jana ene ara na da wase okay yeso edamwase se empepi no ye de afutu semba anase so Asem Mpe Nipa ye transia musum nya adaje na mutie na ne pewo mu no musum fa na mode bombra ye fa ba ko bi kan ho na hello hello no okay hello hello what me kan kameboa ko bi so amwa bam na nsoso eroti ha ne ade afutu sam no ebesie wo se susu biribi ansa na dabone no aba eno tunya sika na wasie bi abrante unya sika na wasie bi ababawa me ma me papa unya sika asie bi o na unim da ahokyere ebeba wo so unim da sika ehu hia eno ti ya ye sika ye nhwe biye eno ti krobia asante kotoko be kan kire wo se ahohini ti eni eja bowre ne ne de he bowre no eni sika no
sika ena wobowura wodrop mu ana wona wo sene no wa bra obayade enu nti no yebeka kiro bibia se unya sika na wasie bi na enwoma akonkan ede ama wabrabo yehwe se yebefa ba komienu bi aka ho a ba komienu bi aka because signal no freedom si awaba. Hello. Good evening. My Joe, ma me baby afre wudi. What was saying? Baby afre wudi. I'm a catastrophe country. Yentie wo bapa. Hello. Ye. And I'm a plan of for the mind. Amen. Hey, 2 years more. If you made no friend, I would try. I want me a woman. 2 years in a friend, I want friend, and then what me a woman. That time, the other say many victims. Okay. 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 Hello. I'm just called back. What I have your life and I just got your report coming. Hello. At here and that part now, Omo here for one. Outside now. Hello. What's it saying? Hello. Hello. What's it making? There is an answer. Okay, yeah, for a friend now and fancy. I tata to an about for a day. I'm a bomb tabam and I'm sure my son and form. And Asem Mpe Nipa so Asem Mpe Nipa the Asantuma Ghana Magia to medical gajo says system a poor man temen once. And on other bad Asem Mpe Nipa and put the promise near the amount come. My cancer here for you now said you may could be a dawruma and you beat near the Bessimo. I bought a tier one number Babsu de Cashew. Sir, and now to Sakramo Sipatas one on the 4 year. That's an in a man who see her. And you may could be a dawruma and then you may be in your be a Bessimo. Yako computer so bedi. Oh. Abode ade. Tinema no dutu no. Oba mi ntini kura. So wa Ayo senior. me dey ade adan keba product I am meeting. Dey bia me na no mu no chef. Dan keba product. We dan extra. We wonu ma wa ho tutu ni na e be jai. Senior na misisi ni nso e misisi o. And also the problem there. Senior. We see dan proke. Okay. So wonu dan proke a. Okay. Sisi ya we ni na e be jai. Sir, we dey yami sha. Come on, go back friend dan keba tonic. Woni ma duro. Minum pa na se na mtumi ndidi. Na mtumi dan so. Me nye bi no me no. O chale me taibo pa. Sir, no see a. dan fight okay na so. Koko ya bi betana no so ma me je me ho enje me ja me na amogya nko na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntena se na nso me hia dan fight okay aboa me pa yini na fi ma yeti ma dem ho Senior fifi ti asate tele. Boy. Go. Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara wo ni mfie dumienu entumi num bi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu freyen e wo 0244017556 ana 0266593330 FDA adjebye die nkrato yi atu efi ki aba ko se e se di nu krani abaya no a mani di mu ebi ni paso eya di an paso esa do bi abo mumbe jibinwe paso abo mumbe jibinwe brana benu bio paso abrimpo mumso mumbe jibinwe ti fifue maminti paso anafufue one more Pwe fue one papi paso paso inti fifue maminti anafufue one more Pwe fue one papi paso paso
nom ni nyansem wonto manipa wonyan fiedu wotwe ensese apemfo nom hyene nso se FDA agye dwadie nkratoi atum se opedudu etua fra homa turufo 0533 770 490. Adi, oi. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who said that will complain with sissy cocoa? Epe ajiwakade. And you would jack a sepan and ne. You could debrail. A yama money mema. A yoko ni sissy drink a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And my mema brand. Na a yemay. Na. Edusa ya wasese me brabo bu ye. Sudi. Me come on mama adwamo. What does ye aye chuma? It's a living testimony. Kone kwajudi. What can keep ya damn sorry. Obie timinumbi. I just happen for. Kona woman kwadano for. Any the onye fie dumi. FDA age adwade nkratoi atom. Kaka tse wi asem nyina asem ye ba fo mi otetetu ede ya me bo me tabamu a me nam soro me sai enam fo me ne ya bo ye tabamu ye ko chichi wori KY ede ba asem na asi ewo KY ya asem fufuro panipa me mo akwaba eso ho te sei nyame adom boko udin de sei efremi Seidu Isa Alhaji Seidu Isa Alhaji Seidu Isa Alhaji free hin na baye mi free kumaja de mi oduma na afo but mi fi chichiwere ukrom ni chichiwere chichiwere ankasa papa sembe ne hawo odi abedan so Asem Mpe Nipa se enkomoa we de enye boni bia asanefo se boni ko ekuram na minimi nua ye frɛ ne sei Muhammadu Opon unua no unua pa ma me ko papa ko but ye nipa dumia sai se yaka du ne wa asase so okay e papa ma yaka du ne wa asase so na minua pani no wa ya di bi ho no mo a me da me di ma mentiase unua pani e friend say Muhammadu Opon wona ya ade bi a wontiase mentiase o da pra wontiase mi na ma me headache yentie cause me hunu bi se obi obi asima se da de waye no obi anya bi obi asima da me nsusu se nipa bi a obetima ya sa de me bra na ye ni de wonua na ye no afa na obi aye bie afa na only first person wa ye bi e bo obi asi afa na nyina me da me ka kire o wow yentie we me de me wo ho me kwa na me nikuma ase ya me wo ba bi kakra nti me wo ha na me bra pani frame say ye bra pani Muhammadu Opon no akoton e papa asase 16 acres 1.8 billion 16 acres na ne wo fan ewo ye titwere farmer me papa fu mu owu ye odi ja no ma yefie nti ona ye kremoni me ni mienu na ye nkremo me ye ma me ma no papa na wade me ensa nti mienu de omo mfre nyame bat omo ye mpanimfo ba me ni mienu de ye ngofisi akansia nti ona ye pani a oye kremoni nti ona hwe e papa ne mas ba pani wo ho pani ni e fe no Anthony Opon eno osu di Muhammadu Opon so ho nti Anthony Opon no ona e pani bat we Kristoni ba kremoni si de wu a kwambia so no de odiwa de no o so ofri nyame o ba ofri nyame ediwa de ba na Kristoni nzo ya de atache so ho nti won ntimi ka sa wu di na de ayusu umra na chese metie de wo kan ya unwa pani wo ho na mmom esanse wonye mozrami ni ntino nyo ne du papa de yentie o nti mo won ofre me se alaji na mti bra o sai mi bra akotono e papa sa ase no so de kosi fiama e papa no abusuafo a se yeso anu kra na bi ni ho yeso anu na nanom yeso apa ase me so ani de ebi ni abusuamu nyina akọ nti omo ma nanom na okosi da nam chabra asmo kan we de ne wi asmo na be we minti bi mpani nsem da so papa ji odi apade nkremo fo so ye ntu ase udi a wuzu abedi e da wasa abo palanse otonanka wo ma mi di so enti enye possible say enipa du na nko a wo se
wo kwa kotona asase na kusi dama ye papa abusuafo abra wo fi a otimi atakwa medai na okusi bologo dama obi usia yo wa bi sikasi dia wa ya de kama ye bompa ma na wo kosi da na se wo de ye japade na ye sika ene kusi dama abusuafo na abra enko yesa ndi da na won stop tatam na wo two foundation no ya mka je me bra panin se o man stop no ko stop no no se an me bra panin se o ka che ni se sika no wa use 1.2 billion to to ne ma o de bebo da ne so ndi sika na ka 400 million no o de bra me bra no Anthony Opon no o kuma na me ka je bra panin me bra panin no na me ka je se bra 1.2 billion na o so to ne ma no mani to ne ma no no fan so sika so no fan koma asase wura de o to asase no na won fi asase nto ko nipa du no ntimi ka se won kwa usu mra amana ya adwuma papa nya nkwa no wo eni e ka asida kura mbonu a me papa no charge wo ane wasida nti de wo ye ne de mi hu se nipa betima yi wo ase se unua no mu de odi mati o yare oba wa wo nwotwe ni nyina amia nano yo fa se ba ko wo tim ne ba no ho 1000 unyi mo bia no watuma koto ne mama abusua na de na wo se o mo bia 1000 wo de wo sika no de open na wo de beye enye possible se ye bituma ka se sam anamona wutu no obi ntimi nka ho asem timi na mimi de ba se 400 million no wo mi bra no oboga no Anthony Opon no ono de kan ono di e na mi ka se on toni sa anya na wo so ekobo da no so 1.2 billion no on toni so nanyi 1.6 billion no fan comment ni pakoro e cha na edo me bra nso ka che ni se o di sika na kwa bakwa na ifi no be de obesi da no do so ka che Anthony Opon no se de Muhammad Opon ka che nse so li 400 million no krampo aba e da no obesi o so ka che Anthony Opon se o kwa ko tona sasan na me bra ka che nse menye sa de no enu o so confuse nu a ke kan se o no so de kokoton na se o koton asase no a Anthony Opon no asem no wo to asase no a si 4 bedrooms ama busuafo no ne sika ndi aka no ye ntema mama no cause ehia wo papa ni ama na enkoyie mema na kwa pi enkoyie wono ko to asase no kwa enkoyie ma no na okwa kosi da no a 4 bedrooms or 11 bedrooms it is scanasa wa says kelling na wo bra pani se woni wati ase ko to asase no ya no wo yihye no wo na nyeye o e pani no so ko transase na si dampo 9 na fa ma abusuafo na de aka no mama no nye dey enche cause omu nyina ni ho no mu a omu wotare obi esu wa wo de ho transase no kwa wa bra bo wusu atweda hwifie a wote wo pa fie na won fa sika bi anya fie ho ana won fa sika ko transase ba bi ni won si no won fa abusuafo ango trem ezi abusuafo asase na wusi dan si su no dan nya wo de o Ghana mra no to asase no wusi dan si su a wa wusi dan no nya wo de a asase wa na ede na ne dia seska wit na ko top plot wo si dan na wo de abusuafo mo motrem na wo di sika ko si dan ma abusuafo no dia me ka che ni say 400 million na wo de bre Anthony Opon no wo so atoto ne ma 1.2 billion eguo won ton san ni ma no fa so no fan ko ma inipa ko abusuafo nipa du no bi no opino so se onye sa de no eyehu obi no o beka sa asem eti okoton asase no obo mu nyina mama ne so okoton asase no wa ma obi amane mi tie nse o si fie no wo so ka tira Anthony Opon so on kan kire na msi ekwa yinfi we kura msi mi wo ka tira Anthony Opon so on kan kire na Anthony Opon no wo ya out because me no na ma ko pako we ye papa ba edie na wontimi e enkasa ho na wontimi ni mi nkomo edie be na wontimi ni mi nkomo na wo ko ka ti mi na o se meti before we beti de obi bia o se mi hu wontimi ka so wo de wo pe ya de se wo ye panyin debi mi de ma bi se bi mi so bi nti won mi na o se bi nu ye ku ade nti na wontimi nka nche mi se wo ko tona asase wan kan kire mi ade wo ye bi ni wa minim we ma nti ban stop wa mi wan say why you choose cannot na che say asase na say 16 acres ye mo kasa mo papa dia e na unua no say o papa abusuafo no ba bi o mote no monti
Into wakoton the sidan ama papa busuafo. Enye saa. Saa. And wakoton asase no 1.6 billion titizika no. And wa yusu the sidan ama papa busuafo no. Na kan pese obesidan ama wo mo. Oh, wadan de wo sie ye na kwan fa so di sidan no. Me ntimi nkoye saa. Never. Me ka se me ye ma dia me baba akon se me di kosum ho. Na ni afira. E wo ekuru me ye bra panin no ba. Ono ne di papa de. Ono oye no nkramo ntimi. Na ja owuye ne ba nya afira o hedem. Me ma je poto ma sida ya. Me di nua agusu a me ya ma no me amboto me sikawu. Man kwan ko twan saase bi se na me pese obi kwa ma mbo siase na mfa me da no. Me si ni me ye ni Jesus name. Ndia ma me ba no. O ba ho se to plot ma no. Wo so nko hwe plot. Okoye plot na o man sika ko to o ni fira ba o fie be for 5 time. Wa hu no be ka che won agusu apani bi na nye ntu nya wotere. Na nyambe ni sidan. Na me start ye kakra si mesia me di nua egusu a nyame wo ha afi me bo so ama no na wan ko tone abusuan ta asi o ma nya obi sika obi no ntaz bo nyame ni de ni ye so ti ase na wo di sika lan kra de ne afira na kra so so nka me na bi da before say wo be kwa abusuan fo so papa wu obi anhwe no me na ma so mu sa fitite me ade anka wo ne kasa ka bo ndi obi ka kire o mi nua Panipa o kasa ni animu no o kan bibi se osi dan na ye ka osi aka fo room sa eno de na ka o pene so sa eno de me no me mpene so wan kan kire me bra no a o kan kire pani no eno o ma ne mra se o to asase na si 4 bedrooms na tika na aka no ye ntema anuafo no short on so ko si 11 bedrooms o ka so on to asase ne kura no pani ni si koton o koton no fa pani ni me frɛ na o ba ti do be ka atase o koton no de o to e no wa mena hu no sika koten o de wa mena hu de o san wa mena hu e na no me koya me de ne kwa henfie ho na ekopiem se papa no man tu okay ekopiem wa henfie ye nkomra sesi ahenfie abam no de pani e wowuram ebia so ene wo fie e ba ka ana maka wa henfie ho na papa so de ababa beda Sompa Asem Mpe Nipa se ye nkonomoa ye komra sesi ye no obo heba and Medical Research Center nkohwetwe nkomo simadu so emra sisi na ye beto so checheware ofeso checheware omuso omonsem taba o checheware fo abrampa kurum checheware omonsem taba papa ne bonne ne sei obapa enchirikafo enya babi na ni nwa pani akoton 16 acres se odikusi dan ediama ne papa busuafo mai bi so se debi ye papa japade enti se adodode bi wo ho a ye ma no na esi die asem very controversial wo dwumade we so dan ya no a suswan behu ba bia ye de bode hono beto enu ti no dwumade we so no eduru ba bia yesua de na asem da pro so no enya asem keto kra ye papa japade ne baba akwa koton e si dan ma ne papa nchirikafo munya babina anuafo ne bi so asore se dabi eni kwazo si dan ma wo mo efiri se ye papa ajapade ye busa se ka papa no so tiase ena na busuafo no nya babina so eno so ya asem sebe o obo heba and Medical Research Center Dr. Penny e wo ha ye bebo bompo maka kiro se obo heba and Medical Research Center sa research na me de no research no sanse obo heba no miankasa no me di ho adanse trudu se me ko ho no omo miemia me nkyere wam ama me ho aye den papa omo wonu papa so omo de bi ebekan Dr. Penny e wo ha ye no ebetwetwe nkomo Dr. Memo Akwaba yo so ofa bibia boko de nyame adom na so e dia kani ahodi wo ma no den de na kire se ahodi wo Dr. Nwumere wo ho aye fe medase mo aye fe unya nware wo ho me ware akaka krebi da bia na manfu bisa se afusu bia den na Dr. wo hansa nye hana me hawo ne bisa pa ti so ye na ware what doctor anti esa wo den na wo no ye hwe ne ma ba ko mienu bi so emre pano every pande man emra na nsenya mate why madwe ho kankra na owu bi wo de
Doctor Tiofotio, Yapom de Yaponde Honsam. Quick announcement. Okay. Nyankopon at the Chayena, a year Saturday, meaning that a program Cassia Pa Ecoso, Ewo, Bantama, Praise be, JY Hall. A year Yen Papa, Prophet Prosper, or didn't 20 years anniversary in prophetic ministry. Nyankopon etonensa a friend or prophetic ministry mu 20 years any. Enti Nyankopon at the Chayena Saturday we nim ya a din 20th anniversary in prophetic ministry. Enti me to mensa afre obi bia. Okay. Nyankopon afan so ashira abwa ni babebre. Enti mutu ana mo embra na nyina ye mbom emboa no. Yo. Obo Herbal Medical Research Center. Echiachia obi bia ene anwumre. Na sene Obo Herbal ye dini ye nyuma esitie no ye ne ye expert in cardiovascular diseases na oba ye na so ya bibidro clotching e na Obo Herbal ye de edi ejuma enti oba ye wo machines e wo kwa ye de be ye hwemu e wo nipadua ni mu na temache anase problem bia e wo anase machine e be detect e wo nipadua ni mu bia no ye de purely herbal abidro clotching ayemfa bibia enframu na yede beka saa yare no amana free ni padua ni mu akọ enti ene anwumre se wutie na odie e ya akoma problem akoma yare a Obo Herbal ya kwadre e wo mu yi ankasa se wako hospital ama physician ana se doctor na ka che o se wakoma no ba bi ahonho ana se nsuo eta ba bi tutu anamo ebra Obo Herbal ana se wakoma no problem e wo munti wo ya de kakra bia na ebo periperi wo nante kakra na wabre enam akoma problem nti nipa bebre entimi nye omadwuma sane esise efata enti nipa bebre na complain ofra o complain say doctor enam akoma problem nti several months ni mentimi enkom adwuma me yeso enti misika sem abafom entna se emma akoma yare enji wadwuma anase wusika sem emboso tutu anamo ebra Obo Herbal na wo pa abidro crotching wo hwa de be ma wa akoma problem sa ho ansuo na etamu anase moja na ntimi flow enkwa akoma ni mu ya Obo Herbal e be mo wadro e be solve sa problem ni nyina na wonso wade wo ho wonso wo de ye kidney problem wasa no ena problem anase temache abamu say kidney stones kidney sa mu problem bia ewo ho bia anase wa hospital ama ya kan che o say ewo nipa dua ni mu bia no tutu anamo ebra Obo Herbal o de enso ye liver problem say fatty liver cirrhosis liver ye brebo no temache bia ewo mu bia no Obo Herbal ye wo abibidro ho a de be mo wa e be solve that problem ni nyina ama wa ye den wade wo ho wonso wo de ye diabetes ne ka na sikire yare no ene wo ko check ya ne nam 2025 enam asikire yare nti kakra bi na jonso de wo enti untimi entu kwan ade na wo kwa akoda na wo bi ho because 5 minutes bia na was so sorry ekodwonso tutu anamo ebra Obo Herbal na wo ba ebe mu wadura ebe solve anase be reduce sugar level no amana ba normal send esi ese efata wonso wo problem wa worry for several years untimi enwo ba anase emfa afrenwo ba nto wona so a tutu anamo ebra Obo Herbal na wo ba eye last of ebe mu wadura ebe ma se wo ye oba atimi ama aboa wa ma wa fa afro wonso wo de eye miscarriage wo fa afro ba ko mienu ni nyina asei tutu anamo ebra Obo Herbal na wo ba ebe mo wo abibidura ebe solve anase ebe boa ama wonso watimi afa afro wo ba ato na so wo ye bema wo sperm quality no e wo form enu nti untimi nhye wo ba nyin sen tutu anamo ebra Obo Herbal na wo ba ebe mo wadura ebe solve wonso wo de eye namu san yare namu san yare ndie bebre mekasa me bubodin a ade ebechi ye wa ha enti enamu san yare ahodo no bia de se wo ye oba wo ye bema tutu anamo bra Obo Herbal na wo ba e de some few days ni some few weeks ebe treat amana ye den afri so akọ wonso wo ye oba wo menstrual problem se aye menstrual cramps unya pains se ugu nsa ene obetiatia musa tutu anamo ebra wonso wo de na omenses no emma kama etutu sisi eba 2 days na atwa obi kra wo ho fra wo se doctor me de na eba 1 day pe ni nyina enye papa so
won so untimi wo de no emakra for 3 months 6 months tutu anamo ebra obo heba na oba e last stop kra obo heba ye bo branches ahodo bebree ye headquarters e won Kranza adehyeman your branch or Techiman a young Kranza Quino so the Nikente Royal House and a ben Oko Sunyane so ye was Zinco Divine Junction Hall, your name Migration Information Center, ye no more ND and Michelle, a crown so ye Kaswa official town, or Bohe by a soya a walk Kaswano a walk. Uba Kumasi Hanswa ye were Adwato Adumanu, Udra report junction, a taxis na is Wano, Okasa Oko or Bohe by the Weber be see a way nimu pair. Your names of Mammy and a bench of Mammy Kenki and a ben anti. Or boy by a branches a hodono enono se uben emu bia obetime tutu anamo alcohol na machines no akwaye check up machine no ebe detect problem e woni paduanum na afi ye de purely herba atwiti ama na afi ho or boy by numbers no ene good screen ani no numbers no 0257 472 506 0257 472 506 and now says 0249 761 508 0249 761 508 and I say 0550 19 15 14 0550 19 15 Precare prekese powder eye obo heba ye dry ye de ba adwaman so no ebia na eye purely prekese and obo heba yakwa kofa no enwuram ya ye no in powdered form enti se wunya na wo use a boost to immune system eye immune booster adro tatashe enti se wunya nya ye precare prekese powder na tutu anamon ekwamwa no akutia yade yes ebema ho ye den sa pepe so no prekese powder ni bia bachoane okay eye immune booster adro ena won so wo de eye akoma problem se onantika kra bi akoma no ebo periperi won so ewo ho na wuye ma hyew tutu anamon ekope prekese powder no bi eyusu ya amanfo frɛ bisa se doctor me da dro so prekese powder no ye mfa chemical bia enfra mu enti adro bia woda so bia no obetimi ayeden ayusu uyusu empo a enam se a boost to immune system nti a speedy up e madro na uyusu no e manitimi ye adwuma na wonso wanya ayaresa ententem wonso wo hypertension na e kan moja broso no wo da droso a uyusu a ebe ma na ba form se wonso wo de no wo de no sugar ana se hypertension e wo sorosoro atutu anamo ebra obo heba ye wadro ho de beka prekese powder no ho amawa ebe ma o sugar level no pressure no upper from kra na ye hwe bibi kakra so e wo odin I need some of the odin. Yes, Ronin was say I need some of the odin. Nature say were you su anya a dance doctor odin no amanfo di ho dance ye pa o no correct a dance e di atwagu no if you are say be nsofo bebre nsofo will be against steps so e na o imagine steps no so na dem me dey buy o imagine steps no you be showcase o TV so kra ni na o imagine aka ho let's say a word me say o mama me fam be ye kra display kra o say doctor Dabi o say da ntimi de amom ase ho na ordinary e bo adwuma yi ankasa yes wo ye be ma na o mema yosem e wo form a tutumrika kope ordinary no doctor be ma do di this ready the form o sa pepepe wo di this ready the form tie so miem pa ni nyina ye ordin tutumrika kope ordin wonso wo de ye namu sayare ahodo no bia de tutu anamon na se tutumrika kope ordin no bi eyusu wonso wo de ye menstrual problem se makra tutumrika kope ordin na wo yusu a ebema o mensesa atwoku for 5 months no obi kura de o say doctor be ye 2 years ni
nyense mo afa afuro nso mentimi engu minsa tutu anama kope ode no bi eyusu won so de physical waist pain wo ye adwumade anasa wotena se che time bia osisi ye ya tutumreka kope ode no bi eyusu na wo yusu a ebe solve o problem ode any preke se powder no o call pharmaceutical shops ahodo ne herbal shops ahodo e wo Ghana half na nyina onsa ebe kabi numbers no ene good screen ani no se okoba bi na wanya bi anase ba bi a o bia no o fresh numbers na ye be supply ama wonsa akabi se eye ordin anase preke se powder eye immune booster adro tatahwe no anase ordin ne broni ni yusu ya odimirika esan be pe bi ekoye no tutumrika ekope bi eyusu numbers I did juma obo herbal medical research center numbers no 0257 472 506 0257 472 506 and I say 0249 761 508 0259 0249 761 508 and I say 0550 19 15 14 0550 19 Obo Herbal Medical Research Center e number is di djuma no eno na san good screen ani no enti ona wo hwe TV no se wanya na me bobo ye na eno a the same numbers no in the good screen ani no obetimi afre na asembisa bia wo no ye be ansa na se nkomo bia oni ye ewodi no ye be ansa na ye ni wadi sa nkomo no. Okay, ya ne Dr. Pani a wo free Obo Herbal and Medical Research Center ena etwetwe nkomo no dofo Obo Herbal and Medical Research Center wo wado ato adumanu woni sofo maamene dokuno no ena edi enhwe ni mu se pa yaresa pa afenchem na yatumi atu ase ma ahoto abade a yefa ye ni chirim Obo Herbal and Medical Research Center abibiduro so ena Obo Herbal and Medical Research Center ori tu yade ase odofo da bia metaka kire mahwefo ni matifo se yade eyewu ama mene wansa yade enipa benya so na ye yade kuru ya eno tie nko Obo Herbal and Medical Research Center na yenkutu ye yade ase sa research no obedusu no he bia yade no wo no de dru papa e de account na so wanya ayaresa efiri se obekọ na obeba nyina no agise ukura apumden a ehun enso etene eno ene asem no ya asem kesi o kekrede yakọ yanim ten chichiware no tententu bafo ene me bom ntabam eho ena mewo eyanwiafo ena omo papa asase 16 acres na ni nwia ba ko se debi o papa nchirikafo no papa abusuafo no fa ko omo da no enye ntokoton o papa japade no no dia kosi edan ede amawo mu ana efie ede amawo mu enu mu na nwiafo no so debi saa de ne ntwa ye efrise yen ye papa dia yen ene ye papa dia enu nti no beton kora no a enti ase ba adwuma kora ka dan ko kesifo ope na afi kesika no ahokyere so wo ye papa ana ye nnuanom bi so na ka ye mfa sika ni bi so ma wo mu no so mfa ni dwa ni nnuana se da 11 rooms wakosi ne ayebesua de wo asem we mu o ya asem kase ne da pono so no pani panti se no akosi sen de akosi ni se me de me kan se wasi or the 400 million abadia enema na oka se wato won ton so no mfa nkomo nipa na oto asase no o mfa nkomo nipa na oto asase no na asumdwenye de emra oye bema onu abetima sida na mabusuafo ensu nisi kura onu abetima sida na mabusuafo ene de obi ansi ne kwa se papa na woye no boni na se ekombedi fiefo na ma bontusofo ame de enya ju ehefo ni abontosofo no ye na cha abontosofo ni abusuafo no a wo si da mo no eyo papa abusuafo omo na ya abontosofo say nika me nti omo ndika me menese
Osei Aboagye Oforisuo. Na me pese me busa se wo papa busuafo mo ne Aboagye Oforisuo na na. Say dem emo wona me kan sa. Me ne say. Osei Aboagye Oforisuo. Na me say wo papa busuafo no mo ne Aboagye Oforisuo na na. Say ka se bi na me kan ade akwa. O ti. Osei Aboagye Oforisuo. Me say efie me. Straight question, straight answer. Efie me ya. Aboagye Oforisuo me. Na me say o papa busuafo na wosi da mo ne Aboagye Oforisuo na sala mbeze me kan na ke ti say Aboagye Oforisuo no mum na eme ene fiefo no so emu ana akom dem eni aba odi machi o yarefo a wo nwotwe wono to na asase no kura no oni 1000 tare me kan ba bia woda ye wo faase wo ya no wuye ni nana wo hwa ye hwe no Mr. Penny wo to na asase ko mo na mane omu nyina suro nso nya suro asam ne kura ne ka ene kura ne ka se obi asabi wo nyina du se wo ya busua pani wo ye kurom abusua pani ni wo ye kurom na wo ye saade wo ya busua mu a sama na kura no ontwe ma wo eda ne de obetimasi na mte se me si bia ma me ba me si obi anfa ne taage urade yankopon be de ebesi da na ma me saa kura no ba wanim se ma ne ba bi na sabi wo ba no so yare ni freni o sa wo yare fo na omuji na temu a na o maka se ayare fo this was two voice and say no say maami na didi matem nti akra no ha hu akra no a yesi me mfa ne kwa me de akra no hu se on tewa asase so me ma ne kwaji milan bia emeni so a obekọ we wonye timba so ti ase nti wonu wie na ne afira na wo sa wo yare ni obi di na temu ase yare fo asefo na akana kuma na oba wo se ofa misrew be bia meti no enkuyi na aso nkope plot na onya bia obesi dana ma me ba na wo se meet my friends sia mo na onu akere nu asem ti mo wa na oba kuma se portonza ade na osu o ma me na ba se ni ba nse se na mju abade be ese mi no mi si dana ma no ade na okosi dana busuafo a wo se e mama sa ase na ye papa de ma wa ton hwe ofi a wotim na wo se wo de kosi dana yesu anu aye kama wa wo ye wa de de aye na se oba fa ye abusua japa de nde ko monta de a se wunu oni bi de odina ji ba no awurade nyankopon oni de be nyam frɛ no so oya na hunu ano wo di na ti aba ne nsa nyina proi wan fi no ne ba wie school ono kwa ne ma ne kra no se wo hu omu a nipa makoma num omu nyina gu ho oya abusua pa ne me bra pa ne no ne ba makoma me enso enum na wakura so ba omunko school omanyini wanjo wo so depend asma ne ba prefer na asma mi ntonko asma kwa me pa hwe ni school wo ye clever papa wo so depend ba bokro no wo gun ta wo se say wo depend ba bokro no wo bra no so de ne ba no school ne ba no depend ba bokro no de me say gun sa kwa abusua pani no ni manum nam so wo tona ta ase na kwa da pani to bu ase me ha me yid ma ko pani to bu ase anu hia me pa me yid ma ko nsu agire o ma bia ne puntu ye nguma oh god o ma bia puntu ye nguma sua e no ba ta bia bota ye so de ne baba ko suku ka ta tie wutie mi tie pa na datia nkwa ma bi no se wa hwe obaba ne se fie no ono so ahwa ma osia tutu koko no abitu ano e lawyer na dokota e no so de ne ba no ko suku ade o mu ye num o mu nyina guo wo de ba ko to me fe nse edu me nana no ofili bia ba ye okotani bia be 8 years oba ye nkoyie wo to na sase no di asimi mbono no ana on tim fa bi ma akra no enko nanim na wadwan wo omso ko no osua ties nti oba no ties na wa de no woto ba ko kaka asoma taxi yesi se agi o se de wote akra so opon omu nyina gu na wo de okoto ne ye papa sase o abre ho cha kokko mi kwantin 9 na mso papa ngwa wo brebe na brebe papa want man fa mo manu want man fa mo ho se do not say okura de ha wo ne se okoton asase no ko de boa ne mani bi kura kan ha oh mi wonu woni mi asase ameka ho asemi nyame ni nim mi mitiri mu asem mi mpiri nya hwe ene kura na meka wotina asase tu busan se da be no aka se bia na mi kura o ma mi da mi ko nyame nti mi nye eti se si asedu yi
kwa de boa na mani bi kura kan hawo nkama ko bu na ko dana se bra na mom ode ko boa papa abusuafo no na hawo na sa abusuafo na mjo se wo ye be ma chese wo ye be ma chese da na wo kwesi no da na wo si ye no obi ni ho wi ase sabe obe sa di so no nko a Osei mi si obi ni ho obe sa de wo ye no di so no nko a wakosi da man papa ni papa abusuafo munya ba bi na no wono kwa efie ni na de TV so no ena da TV no hwa ha wani tenten so de wasi ni ni okoto asase no wani ni wonanum ona odi si dawe akaso bonko a na so bono so no ehon nyoma wo ho ana anie wo se wo ho watoto ne ma no 1.2 billion bad money huni mo papa asase no ehon nua ne guo no ana ehon chense ya semo etu oton 16 acres asase no sika wonya ye no eno de akosi 11 rooms se o papa busuafo mu ni ba bi da etu osi da ya ma wo pani ni ka se won si 4 bedrooms eno wasi 11 me de me no woni me kasa nti bi no ka chere ti wa masika na sika no ense obetu ya yo ye be ma ekoduru abusuafo enananom ensem wo chichiwere no ekosi sei nananom de je de ohin no ye wo fa no nti ono no o ye wo fa no o ka chere me se me sin kremo 40 ajapale wo na di animu a ye nse no short o ya no busa beto aso ena akọ na ase wo fa asense an ono kwa betima ton papa ne ba no ye kremoni nti opango busa kremofo no ni wo fa no de mi na ohin no ayi do kan no so o busa no se ena o se dabi o ko limam ho chicho limam ho so ko busa o se dabi de me bra ne ye no islam ntisa ana o ko nzongo hin ho no ko so dabi de me bra ne ye no eni kremo so musa okay oko imam se ntisa eno osan eko zongo hin ho zongo hin so ntisa islam som ntisa dabi didia iso jabi sa na nchirima so aba befa God bless you we do no atoma abontese for said you can yes sa twem se sia 21st kinek siatica expert for 21st kinek se men control say ye ka siatica padia ade no omnitimi etu ase e wo the whole world 21st kinek se men control senti america sa ne say na nsan ya no free Europe eba Europe to wo koye ekotu sa asiatica yade bibiribia da gotu ase 21st kinek ya wo free ho no besne ko South Africa eno so okutu yade no ase omanfo dodo no na edi adanse se hwe wo ba Europe to no omonya hoden a omo de ye adwuma epesika de bre omabusuafo sa na South Africa de no so enso ekoyeye eno tina 21st kinek no wo ba ye no abasobodi awagye no wiase afana ne abibimam ha no enya asem keto akora ni nyina ye siatica yade ne utimi tu ase no ene yade bibiri biada emfidie pa de 21st kinek obi massage ne emfidie ahodo pinu a ena 21st kinek odi dwunu dwuma oro for 15 branches ene wo Ghana memo a wo domboa na Ghana fo wo yade afri siatica yade ne mu otu yade na se abibiduru so ena wodi tu yade ase kuma se wo hwan overseas ehwan overseas one Sompa TV Sompa FM ene wo abrusa krum eno tin se wo se wo per 21st kineka wo se wo per fa ko Sompa TV Sompa FM wo no yemfa wo nko ho ena 21st kinek odi ni dwuma wo bo ase wo Council Quarters Court Junction Domi Market pupuni mantem krupum enkran ho na abe 21st kinek sunyane kranza tachima 21st kinek osinye mini 0540311311 0540311311 what for park at your papa padia I just Sompa only between mo ka tua papa every say one na wa hwe Sompa no pa besi na nwumere bia no adesua hunu awusua free programs ahodom no eno ene wa ka tua no orofo Sompa TV no ya amafo se omo etumi enyaye eno ntini ya ka to se enkwankwa no omo eye decoder ho adwuma no hwe mo se miemia so ma na che se omo risk ane ma ubenya Sompa TV no na unya Sompa TV no a eno ene be mo ka tua papa Sompa TV akatua papa wom 3 ba center du papa odi abadwa so ne yedi tu koko ase 3A koko azos koko master koko no ankasa no ene wiase ankasa obi a wona master obi a wona master nyontunu bi na kan ye
na koko no ne master nkasa pa ne 3A cook capsules eno ti ena ye kasa ade akire no ye kotu koko na se poma auto no saa uja ona ye moja firi mu ba orofo udware ahonam ye ohene woni so yusi utiye mu atim anya asem ketwa 3A cook capsules koko master ena meka fona bia ma saa koko dro we na se wonom a utimi ko ba bia ope bia na koko dro bia mani tua de wonom wanhwe ye wodam ho nyina wanhwe ye ubetimi ane na wanhwe a o maso ebetumi ahuru papa ne eye ne buase kese pa eno tie to 3A cook capsules koko master ebetumi aboa ukolina ke badani heba misti heba apidank yekoto koko dro bi na emwo e pa 0546107107 0546107107 Consultation na express group emmo bi fa chenchena eda ne wasokwa orofo express group na mekanfo na media mam se o pa kwantu papa ba bi atu na se wo mpe no libilibi labalaba pa dia express group ye kosua de ana se ye ko e walatu asa express group na mekanfo edia mam Canada US UK Australia Germany France abochima mu na ye ko Italy ye ko tiapo tomatoes ni yentibi ye benya sika edia bebo ye busua ho bra express group na mekanfo nam dia mam Kumasi Accra tema isle kontakrade sunyane tamali bibia ni express group omo office ewo ho ye frɛ wo mo ahomatufo we ni akwantusem bia ye ni hu enkomo 0249 000448 0249 000448 0249 000448 express group ofro ye fi akwantusem enkodano Dank Natural Healthcare Complex ahutofie na meka fona bia ma ho hwe ahutofie no omode ato dank no nyese bia omanfo no ane bia omano no omde to sawo na womanfo dodo no ekọ dank Natural Healthcare Complex no said wo musi ho to wo mo na yade no emma biem no omo ane se ye kọ ahutofie ene ho ene Dank Natural Healthcare Complex pachi number 2 what is City Life Hybrid School no ene bo ho pem or of course ye kan na mu nsan yade pa dia Dank Natural Healthcare Complex ye yini numero 1 chese otu yade ase a enya asem ketwa or of course say yade pa dia ye fa koda Dank Natural Healthcare Complex na otu yade na se ewo pachi number 2 ye fre Dank wa homa we so 0244 017556 0244-017556 and I said 0266593330 0266593330 a Dank Natural Healthcare Complex and that wofro a Kitima Natural Health Kitima Herbal Center na Kitima se menkanche say one day why yakoto foforo wa ba nsuo mu na Kitima no se de ositie no wotu yade ase a enya asem ketwa na Kitima bracket choti ase no papa we senchani bia wo ye wofia no na enya asem ketwa kura orofo Kitima ase menkanche say yade bibre bia de free utrinu ano ekosi wo na ase no obetu ase na wo de amawo infections no kura de mfamfa na fiche wo se yade bia de mo bia de wo widie mu no wo wadura wo de bemawo na atumi agma muwari nyina ewu na ho atɔ orofo hypertension liver na kidney ne ho aka orofo stomach ulcer asthma no how stroke na pressure na no den dodo sexual weakness ana se fibroid Kitima Herbal Center in the betumi atu ase ama orofo amanfo dodo no a ene di Kitima ho adanse o abu akwa na obehu Kitima Pentecost Methodist asonda no enchemu ho a one trebu akodua sukuu no ena edi ehwani mu yefre Kitima ewa homa bu so 0246914717 0246914717 Kitima Herbal Center ena yedi ne ho adanse no odofo yakọ Tabita wate yakọ Tabita clinic Tabita semen kanchiro say diabetes ana say prostate na infections na kasa how yade bay na de koda Tabita clinic utumi into ase emfama wo orofo Tabita wo ba ye no wo ye nsenkyerene omanfo dodo no a na ebo won semom hia efiri se onwuma esu ani na wo nyuro papa ano nam abiduru so na Tabita clinic odidi ni dwuma massage laboratory no kwan abefa so obididie home care no so eye dwuma enya na nika semwe wo mu an se ukuada ne yawada bia no
free prostate scan ye adwuma bema eduru ba bia adwon so ana wo chem duru ba bia adwon so bu shoe so wan hwe ye ye de rubber beto bemem eno na tabita se bra na wo ma ofa fidie nsiw so na wo hwe na se ye kese a odi adu papa e de ama we ye tie Kumase ahojo daban Sindri Junction eho na abehu Tabita Clinic akra so nwane takwa takrade enso ubehu Tabita Clinic anopa no so kosi no 9 wo de ye adwumo adwada kosi fiada Tabita Clinic so bi na probra na otu yade asema ama me ne wanse yade enipa benya so so a na ye yade kuru ya 0260 196219 0260-1962-19 Tabita Clinic and I make for na media amount. You okay? Why? Asem si ewo chichewere. Yeah, Asem Kesi. One school of thought to say what ne papa nchiri California baby na. Mani bi so say Debbie ye papa ja pade. Eniko asori kusi dai mo dem. Eno na ye ka kire wi asema nyina se ka papa no so te ase na nabusua no omunya baabi na soe ya sem pani panti koduru na nanom anim no te ase anya adwuma wo te ase no anya adwuma ni sai wa mi aso ma green na so aha afi na so aha kasa kwa himfie ni de omo kekan na entoma adwunu sa de no om kama ni kosi sai no mu che se se waton asase ne so amaye 400 million no a mama ni nche ye nche na mse azuma mo kan de mama ni nche obi aba be kana dwunu nya me nko na me ka obi aba ba nti asem nyina mama no be hia na de ye be kan me na si no ene wo se ye fa na ye mienu nti metena ha na ye koye kura no obi a ma me tie biwu me ni me bra no ena omsusu be enan ena ye ka asem na mdi scan che pa de gise nyina hia ko scan che no enyi je se akoto na de 2 billion na wo se wo amaye 1.6 ana 2 billion 1.6 ndie ena o de betu yanim se papa na oto asase no 1.6 na mi ka che mo se 1.6 no mo me enfa krata ni mra o mo obi ehun krata ni da no papa number so mo obi ehun da de o san so mo obi ehun da maybe apani ku aka so won koto na asase no won de won kosi 4 bedrooms no nwa no oto asase no wan kan kire no sika odie wan kan kire no man no oto ye ne number wan kan de o san ye wa mo bia enhuhu hwe na me ka che mo se se be hia ho no mo a me ka che na ye ebe firi kuma be ba no na sa ne mani nyina ya de aye woke ho pipa no si ehunu de o san ye wo si ehunu sika odie wo so no o si etim hunu me ni matete na kire se waji 2 billion but ono na numa asem de o say 1.6 billion nti watoto niema no 1.2 billion go a be boda an so nti o de 400 de bre me bra boga no na me ka de boga say setisade a wonya moda an so ontoni niema no fan so amfan komo nipa kro no ono an titi ni mo wi no nti ni da ne hu say yes abuja panye sida na wie so na mo nkofo masase aha simple as abcd me ba na me bua no me nkwaji obi 1000 eno na wo koka na himfio aha ti nananom so ka sei om so waya ade nanan de so mu ntimi ngase ade o ye no o mu ntimi nwa so nkansa se me yen kwache skalum na skalum pa de me nke beta nke fititititi me ma boga won nte se skalum ode aba no e ya dansi die ma ye pa ye che skalum de obi ntimi nka hwe yehwe si benya Muhammad opon a panipa sesia no munua no mwakasai ye papa ma no de ese edu ni aka me ni mamode pon no aka 6 ena boga no so no o maka 2 ena ye ma me ba ko ba so on so mu ye mienu ba ko akra yakubu ena setu ha nti nyina ye 10 no o ko tona asase wa mo bia ma nye se e bia me ko tona asase na me ko tona asase na kwa nse ni menya na nuafo me pese me ko bibi kakra ma abusuafo wa mo bia ma nye me dia me wa yi ma firi mu kura nti kwa himfi ho na ka nse wo me ni umienu e na e moja ba ko boga na wo frɛ no no ono ye out
oye papa ba mi na wo senka me no ye de community bibia enso me onfa me nyuru ha ni ha etie say no say basaki ye voting hefo ne tai Muhammad Oponchi na hefo so le so mo mpene ye de ge do so ache no ye na se bo de se o ka bi ma no kware se o nipa ko mi hu se o nipa ba si ye me so far de se ne se mododo no na ye 10 ena me busa wa nwumiri se Muhammad Opon na hefo ne ta na chi so ya ade se omo no mi hu de wa yi nanim se e bia me brade a oye na ye but omo ntimi nka no kure se bia de oye ne nye but ubu se nipa na wo se me bia no busom se nipa no wo ton asase mi sister ba ko wo so ame ye se wo na e pani ma ne pani o mbuja sister enti bra wo ton asase o ka kire o so o kan mo ma de bo fom se wan kan kire no pani nunu okay oton wanka na nso so papa ye kwa bi so wan ton asase no aniu dan no ne di atwagu TV no so odofo ene bi sua de kase pa afri asem wem ya asem kase o ya kose wenya Muhammad Opon wa homa no so a ye mfre no na ono so emfa ne side of emra Muhammad Opon e wo chichi were ni nua ne so ono kura ne dan ya atakwa me nti o se kekwa bi so ono kura so de boa ne ma sa eno so akoya asem ne ma ni fie o ti ye ti ye akate o so ka se ye mfre no entitra ni mfre no ekoba no sa wanya no yembele no yembe ma ne bele wum wanfa wi ase nyina be o se fa no wanfa eno so enko mina mshumi na mina asase no minye 1000 david okay yehwe se yebenya Muhammad Opon a ode asase akwakoton asase na emusika no yese 2 billion se 1.6 yo papa no de akwakosi dan ama ne papa abusuafo dan no ne di atwagu TV no so no ni nuanu bi nso se eye wo mo so papa ja pade kremo onmia wanu me anya adwuma Asem yanti anya kremo dia as a one sided story menti ase Asem fufuro yehwese yebenya Muhammad Opon na yene no enkotwetwe komo ewo KY efri se sabre obi anim no krumo se edai wo na asie na yemusa se kirware fo so se no mo kafa asemi ho eno so aye asem foforo paawo yakoton ya papa japade kwa bi so no de ade wo no na ka wodie ti no seedu senya de kom de no eno so akoya asem foforo okay where your voice yana ojina so hello panipa memo akwa baba Asem Mpe Nipa dwumadi so hello Muhammad Muhammad bomte say sorry hello Muhammad ho ye ho ye ba bibia boko de Yamado boko unu Osei Aboagye Sompa TV na atwetwe nkomo yi ni dina volume na mayo ba panipa abetodwa ana wunua sedu isade asem bia beda yen ya yen hwehwemu ne yire na agi asem na gine mu ana ma papa ma yire kana so na ntumi na nye papa ne ba no no otemeka hello Muhammad hello Muhammad unua sedu edi asema bedan ye se mo papa sa 16 acres ye nuafo dia
Nanso so no Osei papa nchiri kafo no omu ni baabi dentu akoto asase no de ati da ma wo mo emu asem nsai and the one say hello yetie o ai tira yana se me de papa fini ala mi moja o mu papa bu sa foro o mu fini na bu atogu o mu che o papa ndi mo bra to no ana mbona manese bra ya mi ni papa ti ka foro mo to mba wada mbe mati ko za mufiano party ni no ni papa na ka de ka ka de o mo de ko fu fie na ka sa ma ya so no da kwa obi le so juma ya ko to da no na ka ya fa e ti da ra ma wo mo me ka na na Brazil yo ni so ho mo ni da owo ya fo ni na no bia fa na je emra ana okaje bi yo aje kire ana ko me se obo mu ni na ma ne o mu ya fi na me da ra ti bi zo no wo se kana so ama ya mo na ma ne na mo so ki ya ati dia anya se actually ana me bra no ba ko no wo fi wo so da me am ko wan ne ye bra da so na me ka no ke da kram na se bi uno bete anata lo bi nda ta die sa o mo che papa because bi ko ko da o so na yo ni ku wen ti ko da ye papa sa na o mo o wa ku chi mpan ni so wa da ma mo cha se ba mo ko de mi hu no mu bi mo ko ma ni ti na bi jira ti se da mo ne ya sa no su wa ke ana wannan ka ga mu dana sai na mu ko mi fi to da na yan ta na ku da kina ka ke mata ku ma ku bi sa ba ta ha no do ma no o ru da na ko no bi sa na isi ni ke repe no da no ga ka yi bu me sa ko ma tuwa ya ke professor ma san no ko no ku ni isi le simple na na ga ba ai o mo ba ku to ko hande mile ile ba fa bi ya ko fi ni ke no ana mo ka yi ka ga ba ai mi diskare ba ku ma fe wala ya dan ho gi me ko to na ho ne me nyina me gu so na ti yo ti ma de bi na la fa se bi ana me ko to na me gu bo mai na bo mai de packet ka so ai ka kana de aso ba ke de ma da bu so na ma wa ni ma wa de ho ana me ni ko na ko to sa de me nyina e bi gu ho nti a ho se se so so ni akwa na e fa so ko fi ho e ko bi fi e yo he ma fi no ye se fi ho nti ka ni fa o ni ma ka te bere ku bi kwa ho ana e ya nyen na nyina bi gu ba sa so ana ma gida ta biya hasan sai ya flat ana ya zai bu foundation don da foundation wi ya to foundation wi ya to first camp block ana bra fam sai ba me ho o fi na msa ai ada na usan ka ji bra sai ya yi de ne mun ne wana asmi ya din ba ha sai ya me so ma a wotre Mohammed hello aja wa yi no da a loudspeaker yi free ho ne fata wa so and now so a susufa you know eben wa no opinion te de wo kan kura yi no ba bi ya wa what say hello yeti o hello o te de american ye no wo ba ma pia ba de be ya said the loudspeaker yi free wo ne fata wa so said now so a susuma microphone on men wa no too much ayo ro ni de ma je credit Panipa na sesia no asase no ugitum say your papa de anuafo no nyina de ade papa na de ma ati asase ko mo papa na asase no tiriwo onu ana asase personal anyo kudibu se ni bi ade onu ana dia na jese onu ana de ade na ya anuafo nyina de anye saa ai ode ma e kebe abusafo no abusafo party abusafo no party bra ha sin nyina ye dia abusafo no party en ka je abusafo no se o mo che fi le men fa sin nyina mum na ye fesi da mo mo because lu ko ma na ode mu busa ko ma bi o ma o tira mu mu ni me mo bi da kakra se o no mi na ska che me no mi ta ka mi dem ba mi fi se be me da no ni so ta mi okay Mohammed o so se ta mo da go vi Mohammed e ko me me ta mo Mohammed baba
na Osei abusuafo party wom ada na wan to abusuafo de no na wanya ma no de abusuafo de aso da resi papa aso da resi wase de o ya ni de ko mesero o ya ni de ko because abusuafo na da no ya sa se ka chu mi lukra na e ke ga za e busi da sai eti sesi ano se ema no nyina sori tia se omojo masase ade na abaye amani nyina wono kwa empe wono kwa tuwa kwa empe ni patia na ya so patia meye no e sira ko bon kumia mi do bia na wo ma no fro mi nyina no mo na makasa na asase no oton no sei o dai asase no 16 acres ni nyina oton no sei ebo sei na ade je da fa bibia jimba no Osei papa wiki hiyo studio adi okeka kekamente hwe mese bebe apelo o ba me no wa ye ya no fe no no if you say Osei wo ye bozrami ni e kan sama to kate no mentenyo mabiase ye de asem oto so de ani guase ebre wo otimase na se efra o studio se bra be yi wano a kasa wo kan nyina obi antere kasa wo kan nyina obi antere kasa wo kan nyina obi antere pani pa o papa o ye wola na se wani mtako hasa mimi wani mkremo vode weli bia ni mno anse mi fie ni mi busa no a papa ne me hu se ne me nkoyi ozo nkremo vode bibie no obetima ba se obi betim ma batwa na ya mpa se wo ye o chemu mabusuafo ni bi onu de o ke kan de onu na aye lie ko so si adin 16 acres 1.6 billion e kwa infio no first wa wankan nti akire na obeka san wo de abusuafo ni bi de so ye de ne so na ye 2 billion nti ma na kura no a wo asase na ko wa sha bu no 400 million no 16 acres na ade ma wo so aye so mo ya la bia ma na ye 20 acres nti ma na tua 2 billion wo so ka kire ma nyina se ye 1.6 billion ye fa no so e beti ne kasa na mente ne kasa na obi ante because kasa no obi ante hello pani pa oti yanka magina yi kare india wa hello oti yanka oti yanka Mummy invite no more studio. It's too simple. Mummy invite no because you come. Enti panipa ya pese wa kasa wo bana betrans na come on to onu mutu. Dame. Nyame ya adom ochina kura betumi aba yenyina nkra ni munten kra ne. Efise se obi ka asem na so fu se enya mpade a. Na wo se wo bana be yi wa no. Efise text message kura menya no me phone so kura kire se dai na ade sika esi ye de kwa bi so wa ya ade eno ti se wa ya ade de a adenti na ametra se na nze unwa yi usu ni na de obeka no o kan na usu nyina no eye tietietie na manfo nka bi ma ho no okay on you charity a wo so nyame ya domo chena wo charity a onu abopa na memesi entra se wo charity a wo so nyame ya domo chena okay ye ni togbe haban keke azigbilibo Sunkalu Kaguka from Benin, Dahome, Yene Tobi Ahabaka Kentucky Komosi Meduso, Embrace C. Every say, ye casus, Yuma Padia, Nase or Bonsam Tawodo, Nase Abrabono of Sumu na a pine, O Tare na wine, Nase Una Brabona Supadia. I just said to Habaka or no any bit to me akon. Na wode ajewo tititia bumfo aya no wo fi jasa kwantepo no so bumfa hospital jasa duro agina ho enkoda no baba be fa wo abrede ma no ebetutu ya no omna samwa memo akwa aba fo so be ma mejo bibia boko bibia boko togba haban keke na so ye tese so ye boko na togbo se memfa nchakese enen so ye dafofra emfa nchakese ma ye tiefo ne yahwefo mse mo TV ne so papa no no aneda so no odi dwuma na ne ezanko no atia ne nso edwumade ne nkrabata ne doso internet togwe edi dwuma na anu im se be ka asem bi wo na asem ne be ka ye no enne ama nipa bebre hu se yes se enoma e koso owiase ne enoma e ha adwen e wo nipa brabom no se dodo na ne firi awoye
ana da de wo ene ma sa no ma wo mu nyina na eno ma sesen fi wa brabom na mentre wiase nkase bibi ni wiase because enye ne honam ne moja na enya e wo wiase eni wiemu atumfo eno no e wo bible no etenyam na meka nti obi biara a wote wiase no menim se wukofo obi begina ha nipa ba se du ana se nipa ba se du no begina na ubuso mo se nti osisu ampa se ususu se bibi wo wiase a megidie se nipa dodo na beka se ahane bibi wo wiase enu nti menya wo se bu sika bi a wanya menya wo se bi wasori bi a wokọ enu nti se bibi ni wiase a kempa boy ekọ mpa ye den ana se ntinta chechire kwa in the name of Jesus se bibi ni wiase a tefrefa na ho kwa na u tietiem enu na se so hu se die ntina ma wo tietiem e die ntina bibi ni wiase a e de nsem a ye tete ne de ye kan ni ade se bi uhu nti bibi wo wiase na anu tokwe betra ha kasai papa betra wo kansem bebre na papa se wutie ne kasa na ya na eduruma bia wutie ne ye pa na twi nya ne kasa na so obo na omoden e kire nsem ma hu de papa no o ka kosi e na me ne wo kasa wo kwa na so ya na anu nsem on beka he no obi na ekọ ba bia kra na won kra wonti e na wonu nwa bi nam otu anama wa won kra wo e na me kasa se mo kire wo o ko ba bi pa won kra wo de bia no no kwa de ni bibia ye from nko a wo te ba fom it is amra me no kasa nipa da sane bi hyedem nipa da sane bi de nsasum na no te da mantwa ba bi sa ada na kofi nko a de mini ni si so na de bia wo ye bi ekoye ada na kwa me nko a de ne kwaje visen ye nyina ekokọ na hye man ba ko wo ada na on de ne visa man na me de yamfa ma me masa opa bon konti no kwa wachi enye kwasa eno na togo aba keke eyi ne ho si wo se ono de sunsun no manko a eno no omudi asie papa ndi papa wu bebre na nso ono ne last born a odi ni papa na ase a onya hobrase e ma ne papa e de saa eno man e hye ne nsa se meko na me mpese me de babo watimode odane ma no e hyira so ma no na nko betima tra ne krom e de adidwuma ana nko betima tra baabi bebre nyankopon e na yi na mayen togwe se wo de ko sorry because ono na nkasa no wagye nyankopon di ne wiase no ebre trobo nsambeto asase so e ka se asase so fo mu nue no eno ena ma togwe hu se no se wansole anyina amma nipa wo betie se nipa somasi wawu nipa somasi se bo akana no nipa somasi na wale okoye nkoye nipa somasi se bi nikunu owo sika pa na nso nikunu pe na ni mawe nipa somasi wo kunu na nso ne ma wo do mu no papa ne hwe nkwala no ni nyina na enye kwa wo behwe na busuamu se be ebre ye wo no ene esesa ho se bre na no togo betra ka asem bi na momemfa asem serious o ka asem bi se nne tete no na wo ba ana yere wo a na ye efensai esamboto ana napkin ene de bo akwala no sa asem ne koda dwene ho no e asem bi a e dangerous ayipa nipa nim esie nipa na napkin ye de bo akwala nti se sabe akwala ni jane nan a wo behwe ne esi ne de doctor esi ne kama ne aprum ne hata na pai fita ene de menu de adanse se akora jane nan ye wo ade bi efe ne pampers ye woro ne ato agu saa na wo kwa wo ya se wo ba wo a ekira de no ye ba ne ye wura fi ne amo ne nyina koto agu eno ene ye nyina di ho adanse se ye tikuremu awode na sabe eka ekire no ye won krofo bi anyame ampata omo so deje omo ye omo rituals eno no nyame ampata wo awode na ye do ma no nyankopon nye ne bibia akwa ansa na nyame wo baba wiase no ade bi ode ma wo bia na purpose ntia ode ma wo nanso na de ne ehu obata ko wo ne ba na wo jesa wo de ne wo kire first no for sure se ubi bi wo na ye o maame ana wo nua ba wo a na ya ba mu ana wo fi a awode no ya brant ya na ya ka cho se baje dua bi esi ho ana flower bi esi ho kotutu amena na wo maka nsem papa gu so ni yakosie edu behwe no ba bi yakosie no yakosie saa akira de no dabi bo se afifiri bibi either flower ana se bibi na afifiri da chi bi etwa ma sha ha na esie akwasi efuru ma ana esie na wo de eno na ye kan fo ma obi bia se togu ahaba kekese se wabrabo no se noma enkoyi a efiri saa noma no emre bi odo chat bi to ho se wo bi wo ho afosuo se bi ni sika wanya ni nua pani bi na ma ni nya sika no obi wo ne maame ene se bo san na bosuom e de ma ni nya sika maame na wu
since okosie ni mfiedu anan won si won kore nan kura na kadum so atofrawa akoto so mun kase bibi ni wiase ebasa shaman no anasa spirit no edi ho yaw enunti ebasa no ma bi ekuta obi ano sebe bredo etimi firi wonsa ti ne ye kanfo ama wo se woto abrabo ye kese wabrabo nkoyi a bomodi kutugo aba keke ho mi ka obi bekasa hwe ba bi sa de wo kwa sunsun me ba dan wo kada bi togwe ontwa moja togwe entwa kokko togwe entwa kraman wono de ahama tumi wom ana osa wani aya baifu ode kutia wom enu tu pese ohu bibi se wabrabo enkoyi a na ohu bibi o pese ohu bibi akotogo aba keke na so ye abaifu hene no ubibi yare the hospital ya hu yare ko doctor say wo hu yare ko mesel amani mu tutumika koyi ni ko togo ahaba keke wo na enwiase no na ho kwasa togo obi babu sase togo ya kana se mo wonyefa o wa fidiase kwantempon so ufri kumase anase ufri ya hanom ekwa afrikwanta ekwa efrikeje tie ekọ no wo bekwa kwa kotwa amaniem eye maame anita hotel kwa no afidiase kwa no minim se nipa bia hotel sante bia anase obi oti wiase afidiase de etiti kronto nim kwa no wo bekwa akodu kro bia fra wa cha okrom ufri cha okrom na akwa asotwe ufri asotwe a wo betima nante kwa bomfa na ya hodo bebre hwe na wan kotwa wrong meat mesi bomfa ewo kumase afijase kwante bono so wudu aso besi hospital junction ya de number na betudwa bomode fotogwe haba keke number no ne fresh ha number no mesi wiase na hokwa enu nti se wo pese wabrabo ekoyi anase wabrabo eye basa we owiase obi Afro Mountains abompa ya ba ofoso menu mienu nka hu se ye hu nti nyame wo obompa ti etwede abonyankopon woteso so ohwe sa was me and mayi sa isunsu mu noma because asase so ano enoma ye ni omu di asie no umfa wani hu ofoso enoma e dan no menu mienu di ansase obi echi efie wo tie se na me na sika se ekutame eye da na sika na hye eye sa noma ye bobo so kire wo no eno na bitu ama o sika sem na ekofom eno na bitu ama wawale nyina eno na bitu ama sabe ade ekuta wo no eye ade mu nso afiri wonsa togwe haba kekese brana so ye na oba na so ye sa no ma wo nyina no de wo pese hu na wankasa wo de wani hu no enkobo maami bi baye enkobo nana bi baye na nye ni nyina na ye sabe enipa na ye wo nemom wa woyem eno ma di wachi anyankopon bo ye no akwa akodi baabi am yakoton am yakanche guso wo abrabo aye basa togwe se enkachi kwa kusika akodi togwe nimtru mesi sika akodi se nde koko eno ana se bitogwe se bepokotu no kululu no hwe eno ana se wono obeka media se ne womu wode wade mam fa me so media mame because togwe aba kekesi ka unti mefa ti fa media mame na de enye se ko na akirei na ho anwan yentwa mogya ngusu daabi waye ho amane nyina mam na waye nye se ko na bra bia na wode obi de abisinia ana se gwayi dade bia na ne godu bia fa ho abeka cho se godia asokwa da na wachenkira togwe entesa papa no betra ese kwatre kwaso obema ntoma tie ne din ohwe na ono oto no mpe basa enu tie de togwe haba keke number no e betudwo foso fa number no tudwa ne enko number no ebi na good TV screen so enu ti no wo fia no afa pen no afa pen no acho na de me de be ma de enu na personal number togwe official line frɛ no a ene e mu a na wo fa no 0244 48 47 47 0244 48 47 0244 48 frɛ number we sa number nyina e WhatsApp togwe se baby awo so hwe na wuntimi ma frɛ no ewo sa number so wono ba nhihye obetuka abaho papa no sebe wo se bayi hanipa etimi hyene mo betena kwa na eduma bia wotimi su because for so makachira me se menya kanda be si kroi mu efri baye no mienu kwa ne no miensa na nkrofo bi dia woda wada na wonim nti
nkrofo bi dia o ye yi honhom ne de ukoche dua bi so enu nti obi wa obeda so ne honam nyina ne yakobo no nimi na wonim na togwe branch ne bi wo agye kotoku ukonkran ya omo tenkran de omunim wo se wo nkran pata mu a ko agye kotoku fe number no togwe me de me wonkran nti me ntwa me pese metwa kwa ba kumase me ba agye kotoku na hemfa na mehu ye be kire am akọ togo branch se obiebie na nyasam ketwa papa wo fie sese fie kire kọ wo tena na dwam pomode kọ okọ togo aba kekawa me so wo si nipa na ni abere e na opeso ne ye adwuma wa wo fie se wani mbre na emeso togo so hwe wo ya baifo na wo kọ togo wa togo se emeso na nhwe no wan hwe a e de anguase wo de anguase e na be kọ fie enu nti togo se se opeso ofre na number no ho anase unsa bankum fire video na ye voice ayi to ase to gwe ye frame me say me papa de say me maame de say eni nti me pese say asem say no ye voice na ne ofosu ebi mo pre obu ho o yes anase on tell result say yes ne we ye free so to gwe say enyi free so because ni me da ho be kire number no me say fatu dwa ye be sa de ato edwa na me say to gwe number ne do so but more than true one man tro ba ko na mienu na hiaw na wo kyena ebe hiaw me se ntra ho emma obi mfa o se kan nwa na nka na wiase na da ho no me se wonu nwa nam me bon no ma bi ni mpanimfo bi ekotogo a kyerɛ wa obeba wonum enu nti wo obi ade bia na utwa de pruse wo de bia na utwa de pruse na obi gate nya saa na nyame bo wo so nyame bo se bra na wo so bebo bra emma obusua na wo yire ne wo ma obi ba wiase wadi hia saa de ko wom sika ba 5 million ko wonya bi da enya saa na nyame bo wo wiase no eni wo saa kwa nyame bo wani munyam obo sikani ni asesa wo hyebere Ghana ngwa na akora ye wo no onya aboni bia nso ye dwale na dwale wa wodam no yetimi sesa wo hyebere eno na togwe se bra eno na adi unya beto saa mre wudwa wudi enkoso wa wade enkoso unya be man hwe na so be man hu a ne seven breadwa se wamuna wade pa bi eyira enu nti kotogwe haba keka so ye mesi bomfa afigase kwantempo no so wuduru bomfa wo so besi hospital junction fa afigase ka kache mate ni se obesi bomfa hospital junction wuduru ho a enko ba bi afre number no toko besoma enkura no ama mo befa number no wa hwe tv no eneguso emre wankasa fa pen natural anase kacha akra bi se o mafa bidie ana pen bi ana shock bi ntro engu dan wo ma wo senso wa wutie radio nso no ye de number ne ba betudwa bo mo de natural wo kyena anopa ko togwa haba keke wo tena konwum twem fa number 0244 48 47 0244 48 when official line enra togwe sa de ring bi bai na ma monitor sa kawa no eye protection ofoso obegye di se na nsentemu yenwa bi efiri a Canada bai ya wo to party ama na busua party ni mu ne ade ne nanfo bai se na obi afa na operation obeku no ne nsan wonom na o ma poison no etinipa ni wuda wa instant me say togwe say sa ring no nhwe ma obi meku kwa eye protection ring se nipa ne ka sese bi obe obi bi kwa na ring no ebe ye bibi a kira mo hu se ensa no kwa na ada se glass ne be pai ana ebe hwegu enyawo sa so na akoto sa accident bi asi yes nipa ewo mu nyina wi e ka nipa mienu ana baako masa ko busam ring no wo se ne de na wo ho no se wo fi se wo de be hye no bi be ka se bia wa kwaje bia wan ka sa wo ring a wo fi se wo pe se ye gold o se ye de yo fabra togwe se obeda ne no atoma ma na ring hyew na bibia ye pepepa ma ade e friend se bonsam so obenyaw anapatu wuo ana wuo de wo bewu de nanso nipa ewu nyina no e fa se be preduasa omunya fira asasi so entra ma obi meku na nyankopon nya sa na obo wo ye da ase okay ya ne togbe ahaban keke aziblibo sonkalu kagoka from Benin Dahomey ena etwetwe komo no therefore ye ko togbe ahaban keke ho wate efiri se ewiase eya ye hu maka cho se nipa na ho onwi enu ti uni nipa hia na hwe nipa yie de one ne kodo one ne ba no ono no nya obeyew enu ti so ono so obeyew dia na ne togbe ahaban keke no asama na matogbe ahaban keke se de beya oso betumi san na so tumi ediye ewo wiase abrabo no etie ko bomfa kwa fijase akwantempo no so
osu besi obomfa hospital junction emano ofra to go man ko da baba befa eye ti okay je ko computer so dwe di embra sisi a na fe ye nto adwumadi ni so 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa womu ji international awards ahodo womu ji local awards ahodo na anu nso na womu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a ji 21st clinic nkwa womu die bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho for 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection ma for den kofo sika adwane ne wanya otredi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwento aye for. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mine be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say aye to anase visiting so a. Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amu pese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, anase South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule Roundabout Accra so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From more Macho for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Yeah! December is here. Introducing the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion. 100,000 Ghana Cedis cash is up for grabs this December. Dial *426*6# now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana Cedis or more, and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial *426*6# on all networks for 30,000 Ghana Cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana Cedis daily prize, and 6,000 Ghana Cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion today. Dial *426*6# now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Caritas Lottery platform. 18 plus only. Play responsibly. Remember, *426*6# is the code. Live and let's live this December. Charlies always look out for Charlies, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlies 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer and you stand the chance of gifting any of your Charlies 10k Ghana sharp. If you're a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code and nominate via *899*9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Okay. Oman yada sore ne anti asem fofra yichi. Naka enfom so beni. Se me papa abusuafo ni ba bi da. Na me pe ba bi amomada. Ye ya ye papa asase ne akoton na nabusuafo anya so mfaso kakra bi o. Eya asem fofro. Papa no so be ba kina the nation sanka. Ogwara ni Nyankopon nhiro nipa bi a wotie yawo na onye obi akese papa no wadi ngomo ya ntini ye na ahase de edi dwuma no se ekoba ne si ya na ne kano aye kana because e betwa achia because of yente ati owo de yente nkwa de
aya nkomo no pe kakra meten ede enso enye de akire wonya kan ni dia nkomo no betuma ya ode na kan ni ba pia obia no nkomo we nkemu onwono papa na menim kramofo som no ase ni se de omusu ene omoban ete enu nti na ma papa ne nkasa ya mentimi nkomu pi ya ye ni kan nyina ye ya kamfo de na medeka ye die na de enti agaba ntena fie omo wa bebuo bi za enti se o ya kani na be ma wo wa no anyere ne ho amobra anye wira mfa bibi anya ne ma abusua posa ankora ne se agaba won ntena fie enti agaba mpre agabade so better na wonka ho yes agaba mpre agabade enti no bo hunu se bibi ne wo na ne fie mpo na eye abusua fie na adamu bia ne eye oprido o se wokro na sabe mama eyede etena fie enti akani ba bia ni wa na dwene ya adwuma no beton no ne papa agapade e ma ne tumi se me kɔ ya busua fiem e de papa agapade na kosi abusua dan e de amame so amo na be da ko fie obiem enti mumu be da bo bra ne biem na mu wa no mpo e bi kura so afo na de mpa wo mutima kirei omo ma be ba begina se ye na nanom agapade ko ye na na produce ni wo ye agaba wo nka ho ye be wo mu nkiri ma atiko edi akani bi anye sa mistake no eno na be ma ne ode na asem ba ye me back no 2 papa ne product no se waton no sika no menyini mikro mbedi akokra na product boarding mikro mgo so mem bedi ako akire no ho akora na product ne boarding wako a product fokra 100 million enye kumase montene so eyai die musa se sa abro no ye ton product ba ko sei 1 acre minim so munimu a eye 4 product ena wo 1 acre mu 16 acres so 16 times 4 ebe ma 64 the 64 product ena wo ko ton no 2.6 billion dia asem no bezo kan 1.6 billion 64 product ya wonya picture so 4 prod grad da baby a say de tie na 64 prod menya picture no say ne ye ton ye to ba ko bro no yom di ni din ba ye ho ye nkobu za abrampa say ni kuro prod boy ye say no akoton 64 prod abeka tire busuan nyina say medeje 1.6 billion ebiem ye mfa say 1.6 billion no ya mpa kuro investment boy ye say ana abetima sidan kase we ti say ne esiwe na 1.6 billion atima so sa dan we amo sa ato ne ma ye hu se guo nyina aguo enti so ye adwuma pampa enokora ba bi hye ba bi ozo yi pie ma busuan nyina hu ya ye renua ye twa kire ye ye man chance na aguo kumasi anso ne ye nyina ye to cement cement ba ko ne ye fokora no enam 90 something enti say na ato ye si dan 11 na yi SC pillars we a 1.6 no etima ye aduru sei etu de je say na on person ka kire onua no renua ta dem wo iron rods na ye to ne say ye musa sa ne ente dan na wo si na se ye ba hu se enti na papa yi wo yahudie bi a o ka sa ansam no afa ye musa biem ne ade ye ade pa ba de ye musa se enuafo na ade ye mo de a mo ye du dodo asa na na omukọ adwunkrom na wa ya busia pani ntu ye kan nka bi ena na oni mienu pa adwene wo na nwotwe ne woi edie no munyina so omumpa ba ndai edifie se nka to prot no efie edi sini se ubeja prot no mienu bi ana abeto bibi eda krom na de esifie se medisia ma me papa ma wo ye se abusia fie no afa se wo wie na so am bi ni ba bi da afa de what man invite us so ani ada beda enti da chi bi oda o hunu ne se ne mabọ bra pe so wo ko because woni wo no ye musa sane papa ti ase no na abusia no wo ba bi o mo da na se answer ye no ada na papa na prot ye ne de na hunu nyansa anto wansi fia amfa amani nua manom na okipu prot no then it means na problem of your gonkremofo wa komapa diana na papa na prot no ye ne de ano otimi ja prot ne to wa afam awuo no wanti ma anto so wo sifia amani nua manom na odi ato na mma wo de ja mo monam sim gosi nua manom fie abrawu si bia wo papa di ni da so abrawu si bia mo de hyam papa ni munyam
said that to be a dinner now, a japaye, penny just conkum, the fee, Nanka and Maobiabo and Yadea Udom, then you're swerving with your Akasoma Pebina, not Swamon, I will drum first, I jam. But I'm in two almost some Nasi, until I mean to me, Ebi no more the honey here, first, dear. But me nim say asum bia so beka say the yesum tienti na say na be ye de we de nyansa nim kura edo no amna me kire mu ye ne ewu ba be ye de ade ne fa na asum die mu na mu nyina abobo ano na obo mo musika botene pa oton ade no enya sa on fa ne se pro tonto do na papa no ba bi obedi yawo on fa nto papa no se da ho na serve tafrache panyi bi be ba wi ase adwene ato proton kwa 16 acres di ato na ne ba be solid akorope se ma ton di gosi wunua ma no mu fie na ne no panyi na on fancy ma ne ma me kra no on fanyi ni di ankoye bare bia ne nchemu bi pa wa chire yawo ndi ebe di akonkon ho ne ya ma papa no so abeduru da china no on kan de na ne nua kan de ese wo yuosi na wansan si a ehunu no ri abo nguruma no na asum bi aba yawo okay enunti oyuosi wansan be si china oyuosu asi china ede ya bi hu do wi abere wankuruma edusa heba wo frewu na edusa heba asemeka cho se hwe se eka kokonkun ade a emfa ba bia fa edusa heba na otu ase emfama edusa asemeka cho se hwe operententem pa so opeso ho towa edusa mesha encapsule so no kabom na num ni nyina at a time na che se ohu ento what the edusa malaheb abadua so 3D madedia etu ase sa ena ode edusa heba ointment ne so aba ohunam yo ya yemfa masajo na ohun ento edusa natural spice drink no so ebudwa so a eno so eboa ama yade enso atuo na ye ka edusa ma me edusa ne papa edusa wo mu nye nne ene wo mu beba se wo mu baba be yadwuma amanfo ti won din ache wagina so ache every say edu papa ena eton ho na woton ade paso pepi no ya na emfa de wote ho eno ti edusa heba ni nupa ewodwa so no orofo ba bi eton eduru biada okwa ubenya bi ato na so ode edi udwuma na ope edusa heba ewokuma se mountain so a mazi macro goil filling station no bowura ho ena edusa heba udi ni dwuma se wope edusa nupa ne bi na ode edi udwuma se ohun ebeto anape bi aton ateso emfa so a yemfre wa homa wi so 0500110115 0500110115 adusa heba yeko na ne nupa no a ewudwa so a omanfo akere guso no yeso ekope bi na yemfa ntu ye yade ase orofo wani gi a wobenom sa ho saa na abraho so eba wobenom sa wani gi ewudwa obraho a wudwa na eduru ba bi a sanya nsabia na eduru ba bi a yede eye de yede yo na eneme kanfo bia edi amawo na ye ka bia so onye bia ni bia eye club bia na me kanfo na me di amawo club bia ba o man Ghana mu ha no sede o manfo agi atum no enya asem ketua eno tinya si bia de eno ane club aponto onya badi tuo ne ayo ni nyina no eye club bia na ye de eyo na onni mfie du ngotwemfo asem ko club bia so sa eno ba pemfo club bia emfo asem ko so orofo club bia no bo ba ko mienu bia ubetumi atibia di ebemo abo de ma se tenkom eno to manfo do no na club bia no wagi atum ewo man Ghana mu ha sai wo party wo mo yo ene abadi tuo no eye club bia na o ma mi wu a untumi hunu gari mfama ahoho da bi ezo mo monso a club bia kuru ya ena eso de ma wo mo bia eno ane club o na samoa Bonjour vraiment. Ejidi yese ade ade nsan no di nso ya enye ye wasante mamu. Ya papa yi mejidi yese obae na nkae na ne kan na nke ne wote a ka bibia so atwa. Nanso ade bia no emre ni nkoda yenko. Se wo se wo kina no beba. Ba ye nsua de kakra. Mejidi yese ene omo hwe ene omo tie yen. Omadwin be ye kese se no pani obetena asem a wo ken. Seven prejudice we nipa bonini. Ana obi so beka se de ho kan ne kwan so a. Na de ma me pese me dan asem ne kakran se. Telephone so nkomo no. Ene se nipa ne tia
na ye di nkomo no ya na difference wo de ntia ma me kasa se wutie mu a papa obeta obi nte na seda saa so na papa ya ye frɛ na se bo o kasa yi ya na yire man na ye besre wo mu a ya na ata so makwa wale ofi ni ye ka busu asem a e ma na am nka ma no ntum na mo ha dwen ade e da na ye ka no ye wa afọ asomdue oba isan ko be sa asem eti ansa so na obi so bekasa ye nua ba man sika ewi bekasa bia na se wanwe nanum ne mo ye hwe babia wode sika ne fa se oba ne wo bekire ma yete saa ampa sika ne wansa no obi ti babia de wo besi aka asem na fa se o wedi wa yade na so nyame ampato no obi ko kasa na woma nko ana wo ye Oforisuo nipa ba ko petimi de electricity company court odibem e wo koyimu anwiafo so mo ye 20 kwa na ba ko se won te ase a unless mo kama ba ko na ate ase asam na da papa no wawu ko no ye muslimi Islam so no kwa se we man na bibia dai asesa Islam so ko to obi asabe wo te Islam so na se na enye no ma na asesa ene be ka se wan fa papa kwantempon no so se wo frɛ nyame no wan frɛ nyame a sabe wo ye kafi ne no ma wo nkɔ ho ye ni nyam frɛ sabe mpɛ bi wo ye fie enne na bibia no ma dane enti nkamo so no enye real asɛm ɔmo mmra ɔmo de kyɛ ɔmo de papa yo betra no frɛ nyame na wuti ɔmo din a wo frɛ nyame wo so frɛ nyame ɛna mo papa wuo ni nwa ma no wo mo papa no ni mu de obi bebu sasa denti na papa na de wansi da na ma ni nwanom na okɔ na wo na sebe wo ye pani a wo ye busu pani a wo da no na ene wakoye sei sika ne nya ba akofo sika emu nyina mu sika na bia no wo ne nkyire mu a wo kyena ti na me pese me ko speed no ya fa pompono ha ya se wo so obaba de a ya twa ne kyena o ma kyere no ma bim na wodi ka wo koto na oni ebim ebia ni nwe wodi ka ba obeka saye na ono beba beka asem bi na asem na betwa ne nsem ni nyina mu because asem no already in penifo be de ka tena so yenim de ekosi ye etwa yesu anka ama na de betwa de pe to Oforisuo de meka no ye ni atiefo ne ahwefo nyina ntam twuku na wo kyena papa ne mra ya hwe ya ne ya so asem no kon na wo kyena kometia na mani akowu e wo kwan bi so na emom so kyena wo ba ne se de no ma to nsane ani ne ye hwe ne hwe a de wo ya num no ye beka che omu miedu nyina ye ntan obi a ye nji obi asika iti ye kasa ye nimni ye ka obi anko gya ba bia kasa me ba ye no se be mu jimi se na ye ne ha no ye koyanim ye nimni ye ka e na obi anso nim sa asase da ho no ya ka bi pen wa wuti afie wo wa mu bi pen asase anya wankasa bono for property no ukosi dan wo so a enya wo de a se papa ni tie ye de a se be ma wo so wusi fie ama oyere no ma na se be wunwa no masase na wakosi dan ni bi asi so unless say edan ne ye mu nyina mu de asase no so obi aba no abesi bi na obi anya bi ama na yere ne ma ene de mo kwa eye mo yere ne mo ma ene kwa mo ma ne de na mo obi ane ne ma me etene ba bi ye nim bi sa ye wo fie no ye koche bi sa fie kakaka sase kakaka na papa ne je ye wo je ye no papa ne wu ko ye no wa wo sika no wasi wo musi ya mo bi anya ne de ma ye fitwahia to obi a we de o mote o mo wase na we ne de ntiase ama ana babi asam no so di fa na ye nwa ba ma betra de wo ka no sa sase no sabin preduasa papa ne de ma mu nyina na gitum se e man na mu nyina mo de ade a ba ko pentimi nsole enu ti do Oforisuo ma menka sase mo yi akola sesabe be mawu na ne ba etua no fo no techa ya gini sika adakaka because da chi bia woni wa eye ne yire ne dia no matter what so woni ne yire na jayo woni na ese na akora ni so ya ji akora no ti wo maame no na ba ko pepesia abetua na da chi bia no akora ne tukwan na se woni wa da no wo dia because anka akora ya woni techa dia yesi ekoto adaka wo ya adwuma ba na nkaje asante yenim etini aye ne sa eti de ekeka ko no de Oforisuo min pepero na makotu kotia sa me yam wo kyena eteta haya papa no wom na kyena
se wa machira na obi bɔ na so se men kodia ene wo kira ye be kira sante asemu ache Islam som the way I see cha no mafa ene asase a yetim si dan wo so ma de unsesi ubusa media ene asase a usi dan wo so a ye be ka kira asase dan na wasi na yira ye be keka ni nyina wa na ubusa ne kwahye bi oyi anu bi sentu pa cha se baby dan ne ko na yira wakosia ma wrong person wasi ai ye be ko de ntia wo kasa wo chana ye be ko eni de ntia on kasa entinum so ko to se kwa ye da baabi se ya foso na ogina kira wo be se dua ne bomu yu okay ba wo ben ho a dua bia wo se bebie se asante yenim de ye ka to foso be de manfa ma se misia wo kira papa nso oba ye hwe nanim wo meka do peso kama amansan ene ahwefo nyina ntie bi okay asem we no men sheda nwuram pi isan se papa ya usi den yemusa se kan bonne ne se so papa ma papa busuafo papa nchirikafo munya babi na mufofo aso na papa japade waton na de eye japade se ye enka papa ikura kan bonne ba ne se me de ho na me hwe ho na me gina o eno tikie musa se kan papa no tiase a enti ko ba hwa ma na busuafo no ana ne wo fa asefo no madabonte ana se ye hwa asante amamre ne ye hwa Islam somo krampo a papa ikoti ase akobetumi ato ne nsuno na busuafo ye gu ana mempese mewuram pi eno ti ye besere ye papa no de wo ka no manfo nte edan no so na da TV so no eye ni ekọ ye dan no dan twotwopo bi ne ebusa sika no ntimi nyankonta papa bi ade a na no so akọ ya asem foforo na so hwe dampon eduba ko odi sika yesie eno ti papa no wo bi kire wo bi ka na menim de ntia wo yese na memma TV so o ma TV so kura chichwere fo ate wasem mo mate wonka bisa so menim ba bi edan ne wo ntimi men konkom anim pisa eno ti abaka tie papa Muhammad se wo chena o fa senyo oyo na wo mra mientena se na mi wogidie kese se eda no hwe pillars kura ne fe na de wo hobia ne nka ne mfa yie ntu yie tie yenko homa so na yenkodi nkomo kakra mahwefo ne matiefo enso obi ka obi kire nanso wo kina ye twe papa no asemo pillars no kura fe dodo enua ne chance nyina ye ready 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 asem foforo papa no edan no di atwabu e wo checheware heye ofeso checheware KY hona abram pafiri ensem ofiri ho banansen no emu den esra asem we no akoya besre pani konyina habai yetase ne banendifo ntichina no yentwen ye papa no ene ni nua no ka eya no nso ka bia ne yehu kwan a ye befa so 0551931931 hello baby afrefre udi hello mama udi in the same baby afrefre hello otemenka yenti o hello yenti o hello ya asem o ya na mamu ya fremu a mamu ntie mu ho mo so ho ni nkomo oh hello baby afrefre udin oh hello yenti o mame good evening ma jo so yenti o Sanka me fezi tawaba. Yenti o. Gacho mutmenka.
Yate won kapa kasa. Me pacho le temi sadia. The program no na mfesi kakra wo so. Kasa yeti o kasa. Kasa yeti o. Me pacho Islam so. So we papa film na. Ya chemu tie mi. Yeti o pa. Islam so. So we papa wo film no wo jepadia. Quran see 40 days. I was saying a change in Japan. Bema, or the family, or the father. So, yes, I see, I was saying a tone, yeah, physical. Bema, or the family, no, bad father. Yes, that is Islam so here. If you are, so Papa, no, me and Nipa, let's say I'm one of my no Papa, before we do, no one know I check out the opposite. We will be a winner. So, what you have to know, a child, if you cry, and you want to know the chair. The Akani, the ruler, who will come. And so Islam, so there are 40 days. Papa, no, at the end, I was here, you tell 40 days. 40 days in the man chair, they are over. Bema, over family, no about Papa. It's a Bema, no, Papa, I share any area about to go with the hour. Okay, hello. 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 Yenti o katachi. Good evening. Majoso. Dacho, medi ndo Haji Ali na mefresi dolaga. Haji yenti o. Bacho Islam somno. Sawo papa free moi. Omo frem mo abusia fo no mo be se mpanyifo. Mala fo no no ma be kinase. Na munyi manu ya baako. Manu ya baako a omo che be ma agutu. Oba be je wa. Ya na omo chiche na. Ne mani na no ma chiche. Na uni kwa se wo ku ya za se ko na o papa no ha. Dito omo che ema munyina omoche ema munyina na wo ka na wo de wo be ton na wo de sima ebusiafo a eno ni problem na sa wo be wo kokko se wo na wo ye panyini eni ti de wo pe na wo be ye ye ne sa no okay ye ne sa hello 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 Homano, a joy you may say, I need demon papa, si prefer. Money demon pa. Yes, hello. Hello. Baby, I'm free with you. If I told me straight, a glass. I'm talking about. Who free? A glass.